ameso the obasro no if you say wa hweye no konya oba bi owo asan ba ene kurafo na asan ma bi o honom wo moni edene on be high oven omo ba wo mafunu ne etayin awurade sa asan guess no wow sa oba ti anya yie no kohia kurafo ane maame support no ni nuanum nyina ata na chi a oh ahwe a wontimi pie ayam hyehye wo bekum wo bai adwendwene ba ha wo bai adwene pa wo ha ba ko a ba ma de to oba so a ha dwene pa ne se ba ma betu nsanom ba ma bia no msa ne tiri mo omre isika checha just like that chiche sika Father Christmas kai ba ma wusuliti chiche sika just like that abusa fonts na make a meme ni prunsu say ya if ya bema usu kan kranka wa ha ofosu bema wa ha Bishop Pope Daka obrasa mwaso wa ha mesre sebema tu asanoma opia bonten fasika ne bi mefie o kone sika se ne botom pa hwe bema akohu ko mu a ade bi abo onye de ma sa obia nyina se ya wura wi asepe ai Yesu Kristo jidie na ade ensa ko mu ade bi abo onye de ma akoda bi asre osika be yama ha bakata cho ensa no mo de experience na de kasa o de sense and no bida oh me no bida experience na o de kasa na obi ma me ton obi ma to ya sha obi pen kokro mo a chese ma ka experience yes pa okay ba ma wutu nsan ma wo de o haw kase na to oba no so ayonko bone menka ayonkofo yonko bi enam no soma no yonko na kodi abruti mem abesi da chenche de ne yire ne magum esogu na obana no sa yonko no ukuru nya bi en hadwene na yonko bone ayonko bone pa se be ma wuremu a ha Asem wo madam for do granting na or girlfriend be sabre ni nyina ni susa I was 27 years by then. And we complain to me say, ne girlfriend na wo hadwene wo yes. Now say na dog no e jano kai jano to baby. Na okoka say no, wo no kwa ya sent tokwa no say me catch say okay kura sabe na efre me okay. Na efre me Mmrantehene. Me catch say okay cross me nyao. Na minim da bi me ko bisa no. What I'm saying do way. Few na say maybe so small say kokope na chira kwai. So so onyame. O so onyame afi na obebisa me. Mantwe me honte man ko be ye me. Na ja mo me koye. Enti achi ya enyinyini ye ya na me sia adu okajetia. Na nkomodi die mu anam ye du kai say last ayi obalo a o now again no war you know na koka se bi mania o si ye na so da mi sha na mi nyini ka men ka se ja no da na o se asam so na mi sha ka so men ko bona mane ye nyina ni sa ha manam fa so mo bi nya na yire da asem we se no so pa manam fa wo so am obi awade mu da afi emanem fa wo so ema obi adwuma mo no enema we ya make hwen yi we dem de twi keke emanem fa wo so ema obi nya ya asore emanem fa wo so ema ye nyi obi adi e wa adwuma m enema me ansa na maka wi
Okay, ayonko bone be mawuremu a wo haw ena wo de ato oba no so afa kwasampasem ebi ne sai say be ma no kofifi akoda bia wadi wadi le bi yes o de ya twere zaman ko da wura di nyame kwasampasem say wakofu obi di koda on ye twe no ensam genjan basa ability metwitwa so enema se oba ahomete wa wade mu pa ne be ma ne tirimu de se ebo pa esi yi bo ho kware no be ma bi ne tirimu odre se be ma tirimu odna hey ayasam papa nko ena tirimu odenko be ma tirimu oden bibie ni hono mo a obani hia obema na nsaka wadi we memfanye se fato se bema wasati biere mu a wode wo haupa ena to oba no so chenche ba ko ka ho ne se bema de ne yire betena busuafie mu wa ha wo ba no pa ebia na option na say we be na tena busuafie because bia due to one or two things and a bet me person me say what the burden at wo ba no so some say flat crowd there then of course na abusuafie tiri de dwa wo be ma wo ba no burden and this swap o wi aduane na o be twa onua ba de o be twa wo faase de o twa maame de o twa papa de o twa nana de enti oba ba ku twa aduane mu 17 na twa no ho asia na esansa aduane do so na be ma na kon ma no so enkwani mu ntine nkwa no enti miampi to segu so atworo say oba no go ogu aduane so hu se na bu afu pa na ogu aduane so poso abusuafie mutena so oba wani kotena abusuafie dom to ni dumaja me na naka dom to ni dumaja no wo de wo yere kotena mu a wa ha no obasum asom no ba kwani mu pa wo ba bire anso kura ni nyina chi no efiefo benya no ho asmaka okay mfa we nka ho na mentwa so because ebre no isa ajojo be ma bi jojo ba pa ajojo atiatia oh sasa be ma bi ye be ma wotiatia ma pa ofre ne yire kura na ne ho woso ayi kura ni kura na glass bi ni kura he bi fira to kura na bo atiatia ni ajojo pa Bema bi tete ba jojo ba pa boneti mode ya na maso wade ye de boti mode bemu ni apurunsuo awusia na afo bema ye boneti mode ya na dwene osia na afo bonsi na nim asam sen once na we yekuna na ma be ma bi dia mo te ka ja ye so sangwa se tri model na bo mi me u bi zem sika me ma no sangwa se tri model no na bo mi eh e ma ho ye di bo ti model okay Asem no dia say ne eno no ohun say be ma ono oba nya asem na obetwa so ntem me say be ma bi ahwe eto da bi a be ma bi asemi kese akoda twan be ma oba na anya de say o say be ma kwase ade na say oba ya ne wa pa o cho kete so
ne maame abem ne maame adamfo obeka bi ma ku panyina ba yakoduru sofo ni na aja oba waja akiri die wote ba bi na ba panyini bi na kire ababa wan line no so twade abo power kama pipian ta na yi no ne 19 na akoduru ba bi traberia ba bi kata chini boni si jira te koda na jono na sabe ya be ma bibie na no akase asma ka ya na mesem mpe na fe dia ma pene kan we simple sege bi ka teme ko da e ba kon o se da last ya asma ka ya na mesem mpe na fe dia ma pene a wonani wa na ya wa ayo so na bema sese wasase atro na application fa oba na ho na ne nam sere ho deko ye omuna samu achichi ngunu bi na oba no wasate nyina na oba na hunu beto onka o mana duru ai center kama we nsare nam ho no ma ahwa no oba no bo pretty o se kwase abe ne nsane na mesere ho no o se mpa cha o me a aza wajimi pa wase metiasi ka oje ba ko pa o fese wase o kwase just one ka oje no kwa na nke dwa to na apre yanka ye se wajimi pa abeka ho ne mienu nyina kwa first kwase ara kwase abe na nsare na mana wase mpa cha o me a wa pa cha o cho pa su na nke de mam so pen ka wona wo je do cha o pa na koma o se waji se wo hunu se sa be no abene na num tutuo che ayi nchechere si jaso ti se wo ya wo ye mi si ha tia mo pi aya me mo dofo pa Mmrantehene ye kete che obe ma ha ke si de hu okay yewe ohene kada chao. That's why we carry true or false. Very true. Real. That's it. Why are they? So my what they bought him more than there. Oh yeah. Come on. Be any be. Oh the. Osika kola ntimi enchen. Obro be ifan awia. Obabu anajo. What dey what so nanande ha wa waje ne pomba sumira to atwene. Okay. Omuno sika nyina kola ntimi fa mo bet mo de manage ne te so ba ne de no. Ayo. Maka. Maka abawa no pa o. Efi no nyum ne nyina maka. Ayi. Wo bo me din obekoko. Edro so ne yapon. Reverend Obofo. Osimo ya no ba se bompa ye me nyan kwa yiku na me kofa ne. O kotare obi de ho ne be ye ya. O kotare mo. Na se wo pe won kwa okunu de. O kan wi e wo gina ko mo se asemo ya maka me ntwen sa da. Ano so kan ba ko bi o. O so le Daniel ko nya ijata bum. Jata na nwe no. Abuwa wo pa o kan ma ni fi ko tendu ya so wanka wa. Nigeria zoo some people say wa ya country 40 days to wait me see data yin Nigeria zoo omo publish na omo ye ho krata no ma workers ni nyina pie o sim less than 3 minutes na data no omo ye 7 no ma wi ni pe na wi 3 minutes kura ma Adacha no kwa so otimi sim mamoa no nyina ko gina ba bi kakra no try say ona ma yine mo hwe no omo mmiri mo bi sei ana omo hwe na to otisi mu no na omo skata kakra na omo gada momentum less than 3 minutes we hear that video no ono no person o ye say e chen de Yesu ye Daniel say Daniel o person ko so ni amoa ni mu no say hey mo ye ne pasa o achire kro obi so try ono de nyame ye na dom amen pasa omo tete ne set nyina bet security for no tunsuo gu won so se bo won pensuo sa
nti wo to nsuo gu won so ana se omo ko ya si no e chana ni bi yi o je no mena pa o e bro nya na aboa no to ne left no no atwa ba ti wa to ajaba kwakura ka obete kwa yo so for bremu e Katachoba mam dasi nesoso edru maso na ninkum die ne kwara nyame nim na okana ma yidin kura no be ma na twi ninku no ba na twe kura okay na kisa ko se o de oba akokura mu a ene se o fi na ti a aha wo de na akoto kura mu se na minim nsunsaye o se de wo kan ninku ye be ma okay wa se nya ko ka tiri za fo se be nyame ninkumfu a me twi agya ma mu yo so ka ena oba so twe kura okay ni nyina e dangerous bebe bi ninku no na kura twen no wada urma se kaye kakra o misisi mu de kakra twen ye kakra na nka etimi aboa awareye no na aboa na se kura twen aboa se oba no twe kura kakra no say yes se we mistake fa ba bia ebia obedwane agya no ti niema bia enkoso na ka no so wato de boase ahyehye ni ye adante sa tira wadina sasa na mbia to na wo okay ne kura nyame anim ni nana wo de asem so abane se ye nyina ye mbobo mu na atiefo no so ne ahwefo mo hwe YouTube so enhwe bi na se de na wo kan te se be ma se bi mpradua se obeware oba na obetete ne ho ye fa ne nkyire ho na obekire ne ho akire oba se bi ade bia oba de be ye no enye ne feda obesi ne niema obenu aduane obesiesie fie be prapra de obeso ye bia ofre na ode miwura ogina hanuma miwura na nso ni nyina no enye ne fe na de ya na ya pa ne se be ma benya hoho na bia oba no ete ho na be ma ne pam no ntimi nka nche ne se bia me dofo me pa che mamuso na mini nkomo kakra ajojo sorry menya hoho no de unim nya se menya hoho nje se uni pa ne kura na obetra ase no ono kwadwa ma na afere eno so ha dwene na de to so bi so eye sabi mpraduasa oba meka sei odi ne huni odwale osiesie no ho posti kama na obekona be ma kwabrane na wanom sase twum na wode ba no so ane no sabi aba bedi empaso agoro eno so no oba ya na ya adwen yi pa because otun sanom on se ensano wura dodo ni mu na se paste no anyam moa emma wonum kankan pa no bi na abrante bi hwegu yesu so a ote o se adene nye enum kankan no ano odene enti se wo de ko oba so a pampa no so na ekọ ukobuto oba no so pampa na ekọ to no di kan gia in fact odi ya pa wo be ma no enti na yesu ade se senti free obi ananum eyinka no ya na bi si free ni peritim no if ni yefum okay because ni panom sa na wakasa na nsa pampa no gu na yere so a panom sa na nguni tirim onum gu ni yefum ana wakasa so obi no nsa pa na da nu so a bo se ufra monti wura dan mu nyina yensa if na yem enti sa sentia ewo nipa nu no infinity mi se de bi no ka no ekure enti sana na se bia obema kwan kra se ene ne na obeyi nani ato nchen so obema ne ho kwan se bia mi kun ba me ho enya hwe mi ma ne bi entafre kra na obeyi nani ato nchen because vapa na to ya se ne oni oda ho na se ne ontimi nka se o ma ne kra because anadwo de se o ma na bibia betimasi obetima fa de kra epra o because obi onom nsa na adwen no akwa mienu o enye oni de control nsa no ensa de control no me da wase enti se wan hwe ne ye na se wa ma ne bia ne obetimi aha adwene enti oba de se bi mpraduasa se de na meka nunkum ni adwojo ene nsa no na eno so ade a etia ba pa me da wase ohene yere kosore ale chao ene de o ya mo bi afa ne ho adio ada se ko yo ne de bia na be fa kun ne de yo me pa cho me da se ma menchia
Tarawan Media empenyimfo nyina from director so nyankopon koso ensura no any management ne adwumayefo no nyina yeda wo mase ne atiefo nso kada cha be ma asem bi wo ho a be ma didi oba ebi oka ho hwe enye ye wanka so so a wo be ma obo extreme modern ma memfa no ni kan Eshim no na wo de na wo de tutu ho no enu mu ba ko na me yie ka cho no na me ka asem bi me se be ma da bia wa mo ne nsa ai se azuma twede ana se azuma na asia kan tete wa ya krado se okwa akobọ blos ana se wo ogina kono a wa mo ne twede a wo de kokon no da bia no nya de a waje ne nsa no ubehuni bia no wa mo ne nsa enye se bia ne nsa no ojemu a bibi beye no na emom no se beye obejemu akasa oba je entimoden pepe obi wo wo bi pan so no wonyi ma oba wo sa be ma no woni trambia papa bia wo oba na komem enti mema na ya no mo yesa ne ya ne ha ma ne pa na ketecho wonim se ne sa de ne nti no oba bi wo ho a wo pani kunu pa na se na kanche ma wo ne ne tie no wo do ne pan so no because of sa pepe na be ma ne ye nti no kerecho aka ho ma oba na itwa fa akiri eno ena ya eka ho bi e ma no timi se be ma bi ho na be ma no sma no to ade be no ja se san de ma no a kra bia na se won suma ne kolampo na bia won da wa da she do bia ni nsama ma na wo hu se oba bia na so omla na se ne na kokomu omle no wa de he no wa jama be afi na koma emre ma naturally yakoma emre wo hu se afi na ode no na abubu na koma kwasa be ma no ho eno na ya na ka ho bi pepi na no yen ka se yesoso so enye but eno ka ho bi ena ya na mama ni bia wo mu wokunu ma na se bu ho wo empena bia wo do ne pan so no o se twa fa na chiri ntia mema no yesra mo pepe sem no da bia mamoa mo nsazuma bulo no munje mu na enye flexible mo mamo nsa mo nya mre munje mu rough mama no na odo no enso secondly kuratwen ya wo de ba mu eno so ya de titiru pa against we de against rough wow wa baby wo ho a be ma na kwa akofo oba afoforo ni nti no odo na ewu obehu safe na odidi kolampa na wo su kasi me no ade ye me die jane menya me ye rade me nko ami be ye de na ye me club ya na se me shebre mitimi ho baby pa se de ne kunu si je so wo show be nimpa wo di sika front se de ne kunu si je ne so wo si fom kula be ma ne ko bie gate ma no ne ade a na mi wo be mu pa mi gina ho hwe me kokko de oya tuntun so ase hwe me tuntum e de be na me nya ma mi kuni afa no oba na sate dwendwene ne eba bi ho na afa na adwene ne se bi kurampo na bibia to sina na ase bibia techema e wo no akasa ne ho miwa nentesa enti dia wo kasa oba akokura ma wo bre ne katacha ye no kure oba hu sa afa na adwendwen no na ama ne kese ne dua so na eya da bia nso mituma ne fo emema ne de sa de ya wa me so kwakura ma ya na eya de nso na ya mo hya mo ho so dodo na no kerecho obi timi fa ne wake up afa na fon wa no wo fon yin so nipa kro na wo no wo ba ye wo class ese no wo no da bia wo didi wo sra na ni je kama afa no wo ye kama na wo so wo fon mi wa ukuru na be ma na wo twekura wo ne ho no wono so na ni kwasa aba na no osiesie ne ho ana se wo bo ne redi ema no enti yesra ma no kura twe de ukuru de utuma ya na ya enso yesra mo eya mo susu nwene eba sa na aye competition edru sa bla na hu se wadru akansie blenti no wo so dia na wo ye e de atwe ukunu na dwene de aba wo so se be ma do to kura ma eya enso eba sa na eye gina na susu se wo dwi bebrebe na wo su na enkola no so eniema bi na hawo ukunu no so de ne de abeka ho na sa ye nsem bebre wo adwim wan hwe ya katache obedru ache no sayade amo wa na ho a ubehu sa afa kura podo na afa wo adwim ana se bi nso so kura mpo na
your friend is saying mad and dam tree and a bluffo. Yadia baako and a bluff in tree in our spelling no. Yes, say madam AD. And I was DAM. One dam. One madama no go mad. Eti mema ni yesremo psychiatric hospital yesremo ma dodo na na go omo doso che mema na mema de omo go no sabi ebi wo ho a enye sunsum de a na enubone ne no ma na ya na de omo ko ma ne bi nso de mema ko ho de nso no eya na enye dodo na te se de mema no e de ma ne kogu nti no katachaw meme de America ne sa pepe se mema no munjai na afen so no kula twen na mo de ma dodo na famu no sa de wobeya wade abibia ya na meka yese ya dananom mema no ye beto yo mu wale na yenum eni ensia enso do mu nyina to mu ase ba na de dodo na ase ama no omo pe betem no so mema ne senya de am nkom benya betem no enti de bema no sa obeboa wo yire no kwa paso de a wo ya wo de fa hinta no ma na ya ba no so ya ne ye penfifi mu enso de ni nyina mu no se afifi mu kura na ye kohu na wa na wo control yen eya mo yire nom ne yen eya mo mprafo ne yen enti ya mo mpa asem de bi nka nkyere yen ne yakoma mla fam na munya se edru sa bla ne kura na katahye wo de asafam no wo ye yaw ne ade ne yi ni nyina no eya na mo nti yesre nua mema no sa de no so no o mu ntwa so ma yen na wase o mo no brem yo katacho me dase ekuwe so bi baba mu a ya na onyi nanim ne ntro ne din preko ai kato pekino baba man wa ye ho no atro din na ye ho so wom ye nya se ye de fan chen se ya ma obi afa ne ho ni katacho na wo ka se mbi se etire ne ensa ye nom no ebi firi nipa ne ye mo no ensa de wo nom a ensa de wo nom na wo ka se firi wo yem ne ba wanum ene wo pampan so anya nsa pampan enu so etimi nya firi ni patrim ne nyina ba wanum ne bo oni nya epifonum se wan kasa se nsa no so wanum angu trim aha na ne ye kan se ke we se ba mabu ade wo be sha no nsa no koda na jo na bi kura wo pesticide na so fo ka no medasi yanko yo kata cho medasi on no mabu wa yintimi ntwam e wa fidie so nyam we sua ho ade se kratwen ene sa no ma no yintimi ntwam ne mum ya na emema ne bi wo ho a sebi adwuma nankasa no omunnim de we esi adwuma no atacho munteni yo master what hwa ye gina fidie so a na ye kase ye begina ha ye nya atwom se kratwen bema woni madwuma ne ye kasa asem ne kire ne nek because bema bi akofa oba aka ne yere ama oba ne moma bedidi ne yere atem ti se oba no wodwen 1 wakodwen 5 onimi adwuma mpana akodidi ne yere atem ama wota ne yere ne mpana chi ni cruise asiye ne sei ade nankasa ya dada ene wo san atumu nkyene enti ya wanya gifo bia ani enim ba ma bia 7 preduasa wo so wo ware ba kwa aka ne yire ho ne waka cha ne yire keto nse he me yire pani wo mo wanu tia na because no nenam no so a ma yesei etu mo wanu tia na wanka sa wo beko mo jasam ne yo eti ya ba trafidie so a yentimi ntwam enne ntimi ntwam kyena ba ye ka ne ye ka de anya ama ma bi afa hodie wu afon aye basa hoskratwen no ya ne mama kura to ye si etimi mena asem no ma se ka ye ne a na to ye ne akasa nanso enne ne ye ka de ye ne de enye na mom de enye ho asem enne ye ka kata chaw so akoto se bema bi pa fa obaka sebe ne yire ho a okofie wa ontwede ni kura nkore na chi na sebe wa hwese ne yire ne ma adidi no ba no so enani age oba bi hunu nyansa se kokohwe wo ba bi kura bema bi kura se wo ko no aka che o sa kosu a me ba o hanu mi ache ti ma me nkohwe fie na me nkore nkora no no atopu no atosafo ato me ma wo nko eye no ma bi ho a odwunu wa wonche enne ye gina fidie so ka obi ye bi obi asifie kama ma na yire panitim nanso ode nani hu be ma no opani mra kura wo hu
akwosha na yere ketua bi a wanya ne ho na ya na ye kan se chewe se wa wote saa no sabe eze hu se Mmrantehene na kan se obi twa ntoro beda wo nkyɛn a saa nipa no onim saa de ne ye dachi bi odi bedu ye nananom no ebra o musi su a ye ne ye behu wo ma na se ye bete mpanin nsɛm no obi ware 5 nanso na ntokwa bi anim no mu nyina didi bom me nana efi okwo ma ware me kai no mo yakrafo no mu nyina didi bom because of say me nana be ma no ne woni madwuma nim the way yes so tontoma wo ya no atobia ma wo but enai enamafo ayaba no obi ahwe open hwese o ma ne yire hu se makutu aketesia bi aketesia no so ba no ho so no edai o behuru oyire pani no ntide bia no na kwa eduabo ene katacho asem wo de abai ye hwemu emu a enoma etia ama nipa bi afiri asase so ama nipa bi hyeda musu enho asem ne ye kan ye so wo ye be ma me de mentimi nkan jo se nware mienu because ye kan me nwa ba yi kasa no wo se ampa ba ma bi wo hon ma Asem Mpe Aduasa ofa oba na wafa no behwe na ne yire no ba bia ne yire pani ni dakura no katacha ne mada no ano odin na so ko siesie oto mpa ato mattress ato ano odin na dia ni katacha dia wo mu nso se bade fo se wutu mo ne fo na otu aka sofo dia ma nso no afa bi ka ho ne ye ma ne bia no ba ma bu oni ani je wo fie ano dia wo ye sa ba ma no obepie because obi ya kante nkwasi dam okodi no ye twa na no okọ akora no ho no ono anwa mo ne makwa obedi because wa asumdue ho ano se one factor etiane ye kan se chewe se de enye ewo awawem se wo befa oba ana oba ba kwa aka wo yire a wo ne te ya sabe ono wadi esuo ne awia na wo mom akọ support sa de wakofa no because wo si new no so wo kan so new no ebi kwa dada amanya dwan na wakofa nse emo no ba woni munti me da bia meka o maya sabe ye hu o mo ayi friend say baby anano ohire ko ne nam ye kwa interview ma me nka asem nkyerɛw wusu ko hu na bonten na wanhwe ya obefre no wo ko ka che obi se manya ni uge wo boa ya guru mu ache ekwa nanim na wonim anu ti de pese ye kan se wo ko fa oba foforo beka wo yire ho a mesrɛ hu adwuma no na den ma wo yire pani no ne ho ntɔ no enu nkyerɛ sɛ Asem Mpe Aduasa wo ko fa foforo enu de ye ntimi ntwamu da obi anya dai enya na brabo yi me da se but ya guru mu ache no na je se achi ma o chi mu yi o metuma cheche wo man kwan ya okay me da me unsa me nyanya atwom me metuma ko ni straight ko me fa kwanti bia bia nto me so mabodi mete kwanti bia to me so mabodi akwa question say ebusa no na me ka se bi kwa na awale mienu kwa na me ka se no na wo beka wo ye japade ma ne ma me ma kan kwa jani dabi tobo obi akan kwa jani so se na obi akan kwa obi akan kwa jani what dabi so kwenti minka dabi Friday obi akan kwa jani nya bi no obi ye o kan ba ti me to atase wo na wo de wo ye no obi no obi ye wo de wo susu se ono ye sad no no atwe defie na wo sisi efe nya bi na de wo beka na wona kan kwa jani nya atwom susu de obi nya atwom wa obi kan na ye open floor o floor obi floor eti obi nya atwom ana se mo de fa hwan ba se mo ye tra fidie so obi akan kwa jani do akan kwa jani boni die sa ja wa na hwan na fa hwan nya atwom asem ma meka ne nya atwom ne wan boni pa de die yete panes nya 3 ye ka so obi akan kwa jani for service ro okay mabia mano 0551 931 931 na 0548 931 931 okay hello yeah good evening Hi, hello. that is I what's your soja we are soja ni pass over fine phobia okay see nkan boni bi ya de master na asa wo kano
Now, I think the cotton some way. I was guys on one almost 5 million. And then the colleagues in your call back to my moon town. Yeah, what you say? Oh, so we don't know, and I said, Beverly, so we bought challenge over the Jimmy Pia, the Jimmy Pia. The river, so let us carry now. I bet you she was as well, can I, Papa? And I was saying, I'm not bet. I'm not paying some soon. I am a man. How? Yeah, because Bema bro, friend you. Mr. was Massa. God bless you. Hello. Hello. Yeah. Yes. I played ya. A hoodie. A hoodie. Aye. And then yeah. Fire. A tija. I thought so more kind of lady. I some now. Oh, say, young man, you know, sooner. That be quite chain. If you are, or did you ever say, yes, at the end of our wouldn't that? Because you are. No, and young man, you know, sooner save you, 77 no, come on, no, dear. Or buy the car, or new Kulubu, I know I didn't to Tunisia, said yes. Tunisia. Tunisia, and no, Monsieur Mistria, Tunisia. Tunisia, maybe to and one. Yeah. Yako. Or Barabeho. Papa, you are or the Hey, I found my man, Farmbra. I have Tunisia, Messiah, Papa. Tunisiano. You. Oh, Mr. Yadamoko Dubai, when you free Tunisia, Hokra. I came there, money high. Sound. I Tunisia, the day. Hey, come up. Oh, my wife. If you are Tunisia, you're trim. I agree. Okay. Yeah, go for Frosso. And some is a grow for baggy more. Hello. I'm on for some show. Okay. Yeah. Man. Original Nigeria. Original. Nanya. Over. Aha. No question. To be a single home for the bus here. And I'm a soft penny in my book. Now, almost some more mention say on Faha. On Fakuchi and McNachi because I know I told Biano or come on for it. Come on, Nana so for I said, nobody so for stop on powder. I think the occasion is off with India. Your master more family and so for a family. And I want to say the big account Nova. And of course, I'm saying, for a piano, your baby and who has said in bread, yes, sir. Okay, because. Of I say, I did my work idea, or bed being who better just the radio. Nico, Pam, Secretary, so Mamma, I say, Japan, so often become who better worker, only as piano. The crack idea, or baby accident, and offer. And some once a mamma can yam no tobacco, no question me. Okay, this I saw a tap on Jimua. So I'm the meeting. I did actually almost better than your bra. I don't hear a map on Chimato Yakupo was a me. Maybe they've got up on Chimamohinti and some one of the offer. I didn't say the blame no more. Medase. Also, top on Jim Yache, well, I dare say a quadrant was a me, my top on Tibiache. Ben, my brother, any team, why a minute. Medase. I was for Yeribesi and all trouble. Sabre de omo huriato TV no so na mama yenko no wa and na ye kwarententem akokra mafia sini no aba we de series enye full movie a series ntientia na sidi wom ahomeka wom papa wa yo si one ventures on it tera one media Sompa na 3.1 FM and Sompa TV and akabomu and wade akokra mafia series ebre amanfo oba seria free wakonya so atiato form wayo sika ho na akab ebeneza
ana kwakumenu comfort colleague also oka ho na combination here tough pa 2nd July 2022 and was edwumade ase ano anwumre na otwe ne fa bia no wo kejagum 30 minutes pa na 30 minutes na chiro obesre sa bibi abeka ye bia wa hwe obi se obaka se bibi abawoni so na so na yakokora mafia series no na etete wo sa say open ka bwenti mu a 0249 942 842 0249 942 842 the Dank Herbal and Spiritual Center the Dank Herbal and Spiritual Center Mmrantehene back my friend Dr. Magic wo enkane de na menimi de different no na oba kuma si de o my friend Dr. Magic chese ya de bia de beko ho bia obobobobo na mo a no hunu se ya no de ho agim kai na wakejagum kukre ja kwasi amona kan si kukre tetetetetem na ya de no esre ya de biara menka bi nya bi ya de biara what they call the Dank Herbal and Spiritual Center. Where I'm ambidextrous doctor everywhere, left you, right you, condemned to theater. Kumasi Frank Abrepo, Kumasi Abrepo, CSC for so done in Chewa, and Council Awoshiman was Eastern region, and someone would do someone. Man, as a market sequano, Adesso, also on Sabacano. Bomodana under Fred 0244 099 777 0244 099 777. Odifo Samuel. Oh, Odifo Samuel. Mr. Uni aokwa hu Odifo Samuel etsa kwai. Asana de nkomo akodie bia wadi. Aha. Ya na ha one of that screen no so no. On that screen no so no. Fine. Okay. Oh no, that screen. Yeah, what TV? I saw YouTube and yes, I Facebook. So yeah, but TV there say all play all. Odi for someone I should bow tie no. Should ye pa picture ye. Ya na binom complain say okwa will be na net ho. Myself say you no net ho no mo a bi select akwai. Na woni nkodi nkomo. Mesra wa ena ewiem wa yehu ebi kura na osore akoto ade bi abasisi na obi akotna say me ne Odifo Samuel na me pa mo chopi seno so pa sas ma mekan ehia me pa Odifo Samuel Prayer and Counseling Center Odifo Samuel Power Ministry Prayer and Counseling Center onsi aso da bia ya na manfo bi sasa da ben wo ya so mpa cho o se on tia so da on tia so bia no on tia so da prayer and counseling okwa na wo haw no wa ma wa no aduru be bompa ye pa ma aye wo nwanwa ma mi bi na ba ekwa quiz na enkwada no be 70 na ekwa quiz competition no mama ne barko hom no so obano obedi first obano na ye first me catch mama na Odifo bompa ye wo se be sekọ mama ne manyina aye wi mama so dan ho ne ba no ko say but mommy he didn't play for me was let's go woman de he share so kikiri Idu 10 na ne ba no wom ma ne se me yam hye Mmrantehene ma begina mangu bia se o ntimi nyina ho ne Asem na ka 6 na ka 3 na ne ba wom was Mmrantehene ma begina dua bia se o ntimi nyina ho begina mangu bia se na ma firi Odifo se me de mama ibon to yem prekope ohun se enkwara na ese de ba suku atade no mo abagye su ye abusafo ne aye kan se Odifo Samuel se gisade a Bible na Quran cassette a ene o mo ho mpaye ade bia Bible na Quran cassette a o mo ho mpaye o se wini ya ba very very careful me bisa loto no ma won ho
maybe sa double one when you see kedru or more mammy be ye or you are ba naked and near my basa di phone biliano where you need film he's going the Bible way the Bible and the Bible or the one pie or you may say ye or what ye say ye or ye or country some whom warrior will be a war quarter some douse or ya dear quancro near them for be and we are say ya a to war disappointment promise and fail when you are so boba broom predu a car douse or at it war we home and what no bomb pie was some when who no bomb pie na empire na chino a dance ye bebano na beje di say yes nyameti ase number no 0504 58 8454 0504 588 454 and no one no ana 0578 405519 0578 405519 sa number si na ofra on sabaka odi for sama fei mama yenko Dr. Wonder ho Dr. Mensa Dr. Wonder the same person who did juma papa sa opa bibido ma nwa adwuma huna kokotwi abonte so woni Guinness Depot ne di hwani mu kotwi woni Guinness Depot no na edi hwani mu ko hokɔ de Dr. Mensa se Mmrantehene me catch wo se bobo yade a mesa te se channel pakra na da so bobo me de me kan se wo yarefo wa woni padua no wonim de atechema wonim biribi koso woni padua no wa wonte ho ase things are changing nema esesa e woni padua no mu wo se fa supidi pa bra na me fa vidie sisi so ehwe problem no na men kan kire na me ma ho aduro na nsane nan na hure wade ho abusua Dr. Mensa wagidin ewo wiase afa na nyina Ghana ne Africa ba bia obi atrenka ne se na duro sayade ya emba biwu na duro sayade pa na doctor for no dey sabi work well omuni madwuma eno nti na okwabrane ayeso anu free Cameroon na ba Ghana ha se ye bra Cameroon for pim ya ye wase ha bia wo Ghana bia bi wo Cameroon omo pim anfa Dr. Wonder ho ene betwa e wo kotwi Guinness Depot opposite hwa wo free brofodo na akokotwi abuja for one crane kasoa kofrodua takra de takwa sunwai sehwedwina se dunko no fe na go so new lorry station hwa number abefre no 0245 958 768 0245 958 768 and afa 0271 173 551 0271 173 551 abusafo mama memfa dwatamde no engu ho no na fe yenko ensem so enura ababa wo bi betena yanim ha enura no kwasem nie wona na woni di ya ma mi kasa ye no omunyina reject onuane ene say ma mi beka na wero ho sempa se memma dada no memma adini hwammo papa ma mi che ni se mu ama ne ko wie se memma ye ne nam ho no mu ya be ma sense ye ni mi bebre age bonsam contract pa na omodi di mai nya wakwanua san nyina so ememme ya ye ma mi se fifi no na odna kosem beto yanim wase okura memu miensa na bema no oya wode na no fa no ho adefa krokro mempo kura no sebe wase woni memme na yem kura no sebe asemu a me panyin toto amete menti bi dakra no amete bi sa memme sebe omudi anno enene de da na se bema ko na me ye pon ya no pay na mbise mu na mani bia ya bene no echi mi mu se bema okoku do that point no a na chese no kwasem ni bi atimi no pa abusuafo na dwene ye ne se saa ne me se bema ye se we ni nyina na chese wawu ama okura asem bia ni akiri nanso ekoba ne se
nyinsa ba pɛ na bɛma no wahase na ayampia ne kontomponi na braba sem bebre na enura enema eye wo bɛyɛ ne wanhwe ya baka sɛ bia nya do a wo bɛyi ahweyi na wo anya ana bibia tesa na adi bɛyɛ wɔ nima no pawia saa na te ɔbɛyɛ ka na asɛm ya na yɛsɔre ya na nura ya ne adwuma yiwura esia efom ho na empokra de na inim na ofrika ni musi ya na hwani good osi ofra kra ba nyina na wutie na opese nkobeto maami na so wa meto no enura otumbutum eyi million mensa se yemfa maami na onfa ntoduane wo se nkwada ne de maami onu wonya se ne di ye na nkwada yi maami die na ye ne ya papa nkwada ne de sorry na ye ne ya pa nti onfa nto kwenkwe bi ma nkwada ni na dakoro ye ka fofo ye da asinyankopon wo hia ne nsa no adwuma so abusuafo enne maami ya ba na omono enura enema bi ye menwanwa se bia nya do be man ka sebe odowa no akọ ba ho ya nka no kire se odo no wosoro yese wo yesare kire se do wo ma no e wosoro pa na last minute omudi se hwamo no omo no kire se be ma yesa na kire se odo ba Katacho me dase na atifo mo he so echa mo bebe Katacho asama wabusa no akwan bi so no etesa akwan bi so entesa enti ameka sa ne se ye obema bi wo ho a onim sex ye pa but onim akola hwe bema bi oni ushia dem obema ho atom then so pa the moment na de oyeye ana ne giye ne ma bibi mpiem ana ma japade bi mpia japade ne akwala obobrim otimi dwane yewo ade bi ho no ma Katacho sa no ma no nya oba bia na obetima ne sa e wo kwan bi so de meka emema sebe preduasa omoye neat ana kwan bi so oba bi wa Katacho se oni ni kohia na mu have sex no sex na dwen a wode ko nyina ne nkenka ho na so otimi dru ba bia etimi koye sa ana na wo ka sex ne ho akodo etimi pushi no na ema na nkasa no yo mu different types bebre obi obeka se ade no eye ba ku bi oboa adoso bebre enti yo obema bi wa de mi kan ma nyina anyepe dabi obema bi wa de mi kan Katacho o kan obanyanya nanim me de mintimi enso de wo ye no echen obi asebe wode na no ko na obai de me kan nyina ne se enu anase mo kan ye no kwan bi so wode abonkro de na emom kwan bi so no sebe abama obi ahun se obai sebe kwan bi so memma mienu omko no obai wo ye niti wo kwan bi so Katacho ye kan ye wo obai bi wo ho Katacho ne ho fayie a wo koba mafo kamfo enso sa de no sebe untimi nko e wo kwan bi so enti no de pese ye kan nyina ne se wo ka asem bi se bemma bi wo ha opɛ sex nanso wo mpɛ ma ɛna bemma bi wo so opɛ sex but sebe prejudice bemma bi pɛ sex mpɛ ma obi pɛ ma mpɛ sex obetimi no oba ko bi dem ɔne ne na ne tia no wagara enti de ye kan nyina ne se ɛna ye kan kurom aye wo bemma bi wo sebe ɔmfa ne bemma ɛmfa oba ɔno oba akɔhyɛ dem a saa de ye kan obɛyɛ wo saa ɛna ye wo mani bi wo so mo pɛ saa de no oh yeah your baby wo ha sebe wo pesa de ne kura che se wo de obema e ko no ho e wo kura yi mu asem wo de suro enti sa ye sex se mo no ho se de bia me ka se ye Ghana ha no ye sex no so hwa brofo de na ye yare e wo kwa bebire so because no ma bi wo na wo ye oba kwa obeka cho se me de we de menye bi da wo enso ade na ne de ye kan nwa ba ya se mo kan ye sebe e wo de abebo charge de na enso sebe wo te de pa wo te de enti no eye uko sha be ma bisa no ye osa enye bone wo kwan bi so nanso ayade a ubra enye ye sese Katacho metima ka cho se
se we member be 100 no more ba emu 90% yes ade no eh me na me ka cho kata cho ye de ya no bom no eh se agentra ha na de ne de abanti na ye kan sa we obi betima je ho obi be frɛ ente sente so kata cho obetima hie oba bi a waduru no oba ne kasa ya wan hwe a obeye because baby waduru no ya ho hwe nye ye ye oba bi wa kata cho woro no ho na o kasa ye wo eka wa bɔ no no wan nya wa lusu do beye eh ade da o kata cho ha me so obi aye asofo ni bi ye so ati ase asojafo bi ye apolisifoɔ bi ye adwumanfoɔ mpanifo bi ye katacho oh mama nka me se bi maka bi masa ti asem na me ka no me se bi ade na okwaja ma hu me se maka bi me nka so mu nyina ti asem na me ka no ti katacho ye nwa ba asem a wo ka no eye ne kretro do na mmom ye be ka ne se no obebo ni nkuro na me nim de nti a ba ma bu obeye o saade ne bato anya obone na enkola hwe no ene mema hwe no nye nipa nyina ba ma bia ne timi oba ba betima fa oba ne natena woni na nwoda nanso hwe obehwe no otimi hwe no ne sebe na ba no manyina ewo ho obi won so no ane banka sankasa kra no obeye o sa no ma wa nyina bibia opese o ye o paso bi obeye ma enso ntimi hwe enti obey ora chese obeye de obedi ne huni obedi mame mabo abaso ate mane haw why de obeye de o me kira se enkoyi a untimi nye enti odi ne huni na o te wo se kama o be ma o ye se kama na ne se baba kama obi antibie na wo te touchline na ya na gatai janwa kanka o so ndo ne on sa no mande ya on fele obetimaka ende katacha nya yi bia o okay nya yi bia na wo ba ni ma na usuro oba yi se obekwa kra na what the same two gabano Alex Bano. Aqua property so. Our Pentecost, I saw them one can Jose and penny for the Abano. Bemme, we dicken, what that damn ma wo. They say, walk of fire, and we him a touching in the common dream in me back. And penny for mum in the bemme in Tamotin. Suffer. What do you say? Oh, yo, suffer, hold of fire, my main computer so you dimra. Pachopi nenya kwai bibi ni mene suma 21st clinic say eba sciatica no every usisi mu kono a woto ase hono ntina fa usrem ekosi wo nanse hono ebo betimi atutu ama wo ankasa woje hu ba bia enye enti 21st clinic wo na ye sciatica expert e wo Ghana ha wo mu de bibiduro so ho bibiduro ankasa ene be san ya no masa de machine aka ho ya de bibiduro ka ho ne asan de wato machine so ya san ya o massage bi ya wi herbal treatment ya de awono ama sciatica 21st clinic na ye expert I will to ase Ghana ha ba bia wo mo ho wo oboase wo be ho 21st clinic wo oboase council quarters wo oboase court junction hwa ena kuma senso ahia udru session so wo mo na nie dwaboso wo mo ho so nyane ne wenchi ne ba bia nkranza 0540 311 311 0540 311 311 na 21st clinic wo mo ye sciatica expert. It's drive time today again, and our callers are telling us how they feel about club beer. Call in on our number and describe the taste of crisp and refreshing club beer. We have a caller on the line. Hello, caller. Charlie, I drink beer, but this club beer, Charlie, I want to describe them. You really say hello, bro. Charlie. So okay, the taste, no, it did like. The taste, no, how would describe them? The taste, they like, Charlie, taste they deep. Charlie, you talk all. Taste me deep. Some tastes are simply indescribable. With premium ingredients and master craftsmanship, the taste of club beer is beyond mere words. Charlie, grab a bottle of club beer for just 7 Ghana cedis and tell us how it tastes using the hashtag TasteNewYearDeep on all social media platforms. Drink responsibly, not for sale to persons under 18 years, not recommended for pregnant women. This advert is FDA approved.
Uncle Sam, Miss bra 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 bra. Dr. Mensa, what Dr. Mensa in back clinic na no. Na wono yen what the you mean? Hey, oba, what umra? Say friend Dr. Wonder. Yo, sorry, yo, Dr. Wonder. Na sadi ne kura wenyane we ya. Roni bi o no dia bibidro sane ya de na. Roni ne hoto no no. Oh, you are wonderful doctor. And na ye Dr. Wonder say aka ho no. Me se na nsen ya me kwọ nim ne nipa bu ebu fa so no. Wo ye adwuma. Ampa o, da bia wo ko Dr. Wonder he back clinic a. Ene me kwanimu pa. Na de tie ne say Dr. Mensa say boromra ne Dr. Wonder no. Abiribia wo ye research. Osua de entinim die mu no wo ko nanim da bia. Eto na bi oni na adwuma efu ni nyina ko bobri forest. Ko kire wo adwuma na ni so. Say ya de bia ni ho. Ya Dr. Mensa osuro no. Na hwe so de bibidro asabru fita ya de mana bone semama no. So yare na wudu Dr. Mensa boromra ne Dr. Wonder ho a. Wo hawo nyina tu atwa. Say se me kasa me bobo ya de ahuru di mako ade be kye. Sa wo tin kasa o yare a. Ko Dr. Mensa Herbal Clinic. Yo de bibidro ye ne de. Ebinum ntiase besi ne. O kotwi oni grize pone di hwani mu. Anase kasa wo besi Dr. Mensa Johnson. Number sabe free ni 0271 173 551. Where WhatsApp. Ana 0245 958 768. Ye chat we 0209 500 273. Dr. Mensa, Dr. Wonder. Ni nyina ye nipa kro no a. Jesus, my hallelujah, hallelujah, hallelujah. Mini adofo a wo hwe me drane odifo Samuel a wo menhia ahemboboa no Ejaba family house ohu haunti ena mami gina ha ohaw bia eda wo so se amane na eda wo so eka ena eda wo so yale akurankro ena eda wo so otone ayento ana obi na ebu kwase a obi ji wadwuma afiri nsem oba bi na esisi wo ana court asem na se eye die da fam so ama wo wa wo hwe me no wa ye nhira drane odifo Samuel akwankyerega for Sompa and Mutiano 93.1. Asem Mpe Nipa dwumadi na masugu so no. Sofo. Wadaroma oye marriage counselor yi. Anema woni bi koso wanim. Say be ma sabi wona no na ye bibi. Nana ebi koso. Yo. Ebi koso na utie mu se de musika ne dia eye kama. Yeah. Almost a kama. Oh yeah. A man is a kama na me. A man me so obi wonu ma oba bi wonu obo charge na se be man be bo charge ana me meje jam ho na me de metie wurem ana ma de man wo bom ana ma fem wa na afi ku jame. Oh na nyina ya na gina bofu no. Se be ma de share oba ni ya na ya. Ana oba so de share be ma ni ya na ya ne ya. E basa na se be ma no odo oba no ana. I se be ma ati se na de nanka o ma disappoint about. Said you say omro kasim bi. Bema no obi won mo nim sexy but onim bahwe. Obi won mo na adwen say me no bedanko aba say ye boa akora de ye ka. Say na so the end result ya wo. Eno so ya wo. Enso so ade ntem bema bi ntimi hwe ba. Because bema de okofo ba na se oba na ye kama de ya. Ene ye de ya wo de wano beko. Na ado wano ko so na wo hwe abanema kora ka ho. Oh. Na said ye nwa ba ni sika no sabin produce a man bi omudi omuhu ni ye pa eti nya se woni be sese nkwa wo oba bi wo no mo sabin produce owro no ho sei na se ogina ho no mo a na nya se woni ne beda ho keke wanka se wo pe ba bi achia ne to no ana wo pega ne na no na wo de asi wo ko ho that one na bobsa. So now so carry on. Nana me go bani. Oh, so man ka se commodities sao. Okay. Nana me say sa de ne say be ma do ba na dia ada ne me na disappointed oba we. Sofo o sofo ncheche ni masa na wori de ye ne ye ka ho asem na wori de sanya fidie su di aka ye mum ne wo se ka ho asem are se oba be matim na no bo oba ase aka ne kro nyame te se motwa mo homoja ehia e ya pam kase
na me yam ngonwa se be man ntimi yes na wonya ya de oh na wo ye ne mo man tra so de ya ana one so ba no se ni nkuro nwi ne wo na se no se wanyi ne fi ho de ya obeyale na se wuyi na de anka twade ye krini ho ma ho ye kama na de baby wo yi faso e massage no dia nana de baby oil ai eno ya ton hene eno ye ton eno ya no mde sra mo fra ne ya wo no foforo ya ton hene oh e ma na mtonton ku oko ya unya bito say ne boy say oh me fa ne say ya na ne part ni nyina abum ide de dwade oh de ma me ko na say me tobi aha o so tobi miensa me tobi o so tobi oh na me tobi me tobi ntim ni bo e bi 5 6 ni 10 cities o tobi ko ye dey o ko say na say na me wo ma me ma me na ma hwe mo ba bi sa ka bi a o di ko di dwuma wa dawro ma da bi ana ba ku bi so we fe nantini o nantini papa ya o de fo nantini kama no say so na no sofo ye kan sofo betimi aye bi sa oh na no de mintimi nka se sofo betimi aye bi ba betimi atiesim e betimi atiesim ade we no sex no se de na menwa ba se ka no eye nkwasasem o e wo dem e bi program fe ni pilolo because we pi oba so kra enkwase awro bia obewro ho no demrika wuro jeja to baby because when you body be so esa nyankopon hwe mo se enkwase afo sabe pepe he cheche oh it is hard way no sabe ka wo ye dia na ka wo do oba no ene ne ma because it is wo twa moja wo ni nipa na nya apam we eya apam wo do no ko oba sia eya apam ke se wo do no because nye easy na sofo no bi cassette ya de na obi de obeka se eti akwa bi kwa no wo kro wakoma ba yo ade yeti kuma se ya me da se obai se ode akwara no koto property so Pentecost so dem baby Alex kwaso no na ebe se was lesson aman wada roma wadwene sei ana wada roma me sum ne ya adwene yo sabe yesi wan enfere ho ne so wa kokoram wo so o mfere se ode asa wa na se presta ebetare so ade a eda na ye no ano odene na ye besere se de wusi matumi no anka agina otumi so na ye mfa ne nko se de wusi ka no aka ebenya ne video kura asa so de akra na chenechi ye betontoma wa ha ansa kura mi am yi ntoma mu a ade ama no ya shep dem na chi de aboni mu chechera boni mu e wa so dem ho because sabi asefim se obehia oba o de ye kosa wo sapa na ye koro oba woni ma Alex aso dem ho Unimba bi okwa sori. Mpacho David. Ko ba bia wo ye adwuma na ye betima kubusa asa na ade a che Sunday ni kura. Yo. So for Holland. Na ubusa masimtia. Wo se wadwene boa se o ma dwen boa na wadawroma. Wa ubedi animu ma. Se umma me kwan dia. Wadawroma. Mama wo kwan. Me da se buri ye be ko from today. Ye be ko di na ko akwa question echi because the odi na ade no. Ono wo se wonya mu enija na so twen. Nti wonye na ade. Me da se. Omo pa ja unsa 1 minute. 1 minute. Kaka mpesa me kan se eye. The sofo kan ne de mo kan nyina no ne kwa so a na ye ho bi pen sabe nipa ye nipa ensha esese ye hye no ne ye kwa so de mo a minim se mpanifo ho sabe pani abodam a ai ponko abodam a ne wura modam se ye koto akra na twatwe pa because o ma mi wo kwa no hwe ne sen tinka me nsusu ye ne se enhye ene ntenase ye se tenase na obai enya ne ba ne mo nhwe ne koso no ebebo danse ye beba kwate akora yi maami wo wonso e wo kwa bi so ebi ebedu mmebi afi na wo san ba se me ba na me kwate to afi ma fi no mpese me kwagina asa ye twema me ntwe emom entwe ese ye hye ne kete wo mpanifo nanim sa akora ni sika bi ese se ba na ba bia maami te no onya na hoto e de hwe ne ma ye se ye kwate na twatwa ayi ni so de akora na anwe ya kwa akwala no e wo kwa bi so wadaroma se Asem Mpe Nipa nti makwala na ono so onya lesson okay mo ye bo abrem Cho maka ni nyina o me so ma ya abre wati anti ne mebe mi hu se de besi aka afa no
me too. Can I jump at your medicine? And no, I am said here for no. Your Facebook or your YouTube no. Woman te ho asem yenti ye fa kwanya isu aka cho mo se Sompa 93.1 FM ye kira kwan wo Kumase Suame Nom Hotel ho na wotwa kwan ni mu anom Shell filling station ani di nhwe ni mu ne nche mu ho pe abrosan kama bi ato aso me yensa no ehwo ene Sompa FM Sompa TV ya bra na ye ne wonsusu ani kaso bom akanu asa nyina so na ye ka cho se Sompa TV o multi TV decoder no so no ye twa good life wo ho wunyanya bi wo so am obi nwe scan ma anasa wo ho silver TV wo ha miaso ebe dane de akwa Sompa TV de amount Facebook no Sompa 93.1 FM Sompa 93.1 FM and afe Sompa TV Ghana afe YouTube Sompa TV online radio no so betime akachi live wo ho www.sompaonline.com www.sompaonline.com and afe www.teraonemedia.com so no videos ahudo events any news ahudo ni nyina no ya moamoa no de akogo nti ukọ na obiemu a ubenya wo chefa na timi abo wa brabo Sompa app so ewo ho Google Play Store ho eno ane se wo bot Tera1 Media -Sompa FM Tera1 Media -Sompa FM eno so be kasa te se de wutie radio no pepepe Sompa mpanyimfo ye da mu nyina mo ase na yen kan cham se dwuma pa mo die no monto nkoso a eni emfama yesa ye ne yetiefo nyina na afa ye ka cho Asem Mpe Nipa dwumadie kada cho be ma ena tistia na animu a wo chinchimo na bedwafo ne producers ni nyina wose yen kan cho wo se bia wo how be how kwadan na adwendwen wo bi twa wo be wo bi bu kwasea ete se dia baba we mema me yensem mo mabu ni kwasea ya ne manyina no esesa no yi mesro bomodin ne bra hase no anase bia tonkra efa producers si o ma homa bofo no so 0546 88 3287 0546 88 3287 and 0243 58 5878 0243 58 5878 ebejo so ba ase no mu a wusu ena okoda na nyina ne beyira ama serie na ebehya wo mfompomo emma yeda mu ase na keteche obema wa asemu a wode atudwa no keteche na ase sen oh question na yemienu mi hu de obisa yes yede akora na kwakra baby abema no so yede no kwakra me peno ai me peno na before that answer na me kwa no so no ma no na so for cancer bi ono omo no kede cho be ma yen kan say enemu nsam no edoso enfumpa-buo ene poso no eya na edoso wodem na sabi ukodu dem a ayete se obi atiesi abonten ne ya yankase ye niso ye hu obi a watiesi abonten ase de wasi adwa ne ho adagya no saa ne ma basa nkoa na ye kokoso wodem na ya na agya eyi bese nke ye tu anka be unsa anajo be hu se tutu say tei na enya sent no ya na ye ntimu asem na ababa wa na asem a wokan ya no okase be ma no kura na asem me ma no nyina no obi wo ho no oni ni hia na sabi wamfa na no ene na se wamfa na no ankwa na se a nipa no ana be ma no ntimi ene ne na no yen ka ne se ne na mafo ni bi wo ho a emrante kwa ne mema dodo na no wo munnim kwan ya ye fa so ne oba da anase wo munne oba ehyiam wo mpam na eno so nkyele se wonim ekwan ya ye fa so ehweba se nyinsen ba na akwada ne beto ho a anase wonim kwan ya ye fa so ehwe nyinsen ema na wo munne omuma ma ba me de eja abrewatia ya na mposo me manchwo mu me ntwo do mu na me de me nsa suma no me wi me monto anase me no kono me monto na me hwe ye tam na ebi wo ho a be ma kurampa ba onchen no osofo be ka hira wo se ye bre no osofo be ka hira wo se ye bone se be ma ede na no be ko oba ase enemle mu kurampo no so yem se ye adamofo ya wo ma ben so no asofofo de bi kura kasetia se be ma de se odo no ko oba ase a eye no me enye eye nsempi ye de ma wo ne ma kurampo nhye dan koso nanso no
de me hu no awade mu a ebra misua awade sam kakra na ne se awade mu no ade biara bema mu mienu manigie no e wo mpem no wo ya emfunso bi ani hu Nyankopon na aka mo obom ntina ade biara mo amohwe a mo ya mo ho a mo ni gye mo ho na se wo partner no ye mana e mana ni gie no wo ya emfunso bi ani ho te se de e bia wo ba ene be meda na bia be ma nde na no akọ oba na se emfunso biara ani ho se awafo betimi ayesa na eno so no se bi wo na ene e ka se enye ene ye bone a wo be hu no obi a wonim saaye no wo de saade ne beji wo kunu ana se bibi saa fi se ono no saa na bia eye ne de be ma bi wo wakatacho ye kan wotimi pa wo ba bi chow se be so ma me fama no enko wase kakra me pa ochow ebi yesa se me boa omo no kama me ntie right emema ne bi pa chow ansa se me so ma me ntafre wase kakra ansa ebi wo ho sa fi se wo yesa na eya na ye ne de na ye ka se mema no so ye omu de no eya ma no so no ano eye wo mu so debi ema no ya na ye omu debi na nya ma no nyina wo bia ne se de osipe ema no bi wo ho a eye wo no mo de ema na ya no omu nhya dam pesa no e bia be ma na ya be ma no ehu sane ne monti na ye ne de nti no eno na ya na sometimes ema wo mu no mom ene pa ma ne chaw so omu nye se no na ye nka ne se sa no so no enkyere se be ma no wo ye sa no wado bruce wonti ena wo yesa na mmom no esa sabi abadam semu ewo enhyiamu mu nti no ba ne be ma enhyiamu ni nti no eno na ya ne ma no kwa wie se ni gie emuru so ne honamu atenka bi a wonya no nti no eno na ya ne ma no kwa wie se nti no enu ada ye nua be ya wote ase no oka se kwan ye omofa so jeje ne so sabi alex kola ne ni nhia na no anya sa ne ho nto no wontimi ni nhyiamu no ni nyina no na enye se bi a wodoro na boro so na mom enemu atenka ne anigie no eduru ho a wonya ne mo wo fili se wo yesa ade ne ma ne ho to no enu nti ena ya ne ma ne yesa ne nti no ye nua ma no mo a wo mu fi so bi wo ho a wo kodi be ma bi achi ena be ma ne se de wo sini ni hyiamu ena se de wo sisi so ne mu se de wo si jeje ne so no wo hu bi dent ne be ma ne de want me fa ne si parking ana se no parking da no me sabu ntwa ho ne mo enya sa ne te bema betimi aton ne ho na hunya bi edi aba be fa wo ba no waka so be fa no mfie dukura mpa bema boni tirimu poso ba we sei mefa na na se mere no ansa na bia me ho atome a sa wonwe na ne ho nto no enti ade biala office obe ya masa ba no nani aba ne ho so na watimi aba do sa bema na se nani beba sa bema no so ama na we no sa bema no be ye enti ne nua ma mo enemo fa sa de no so entum hofo na yen kan kire ebiam se akwada ne de wanya aba papa no ne mfonso e de wontimi nka se wonyi ntum enu a ono ankasa se ne ba ne akwada no enti sa waje tum se ne ba ne akwada ne de a ekwa bia wose wo fa so ehwe akwada ne bia no wose wo fa so hwe na akwada wonyini ye enyam se mfie mienu kura no wonyanya ye nti no obatan entimi nkwa ne ba enkoto se bia ye de ne ko nemom sa wotwe ni twan de a ye kan ya mpana nim guase se de bia ye tena se no muka se ye nka se ye ba ha aba be gu obi anim ase ana se ye ba be twe obi yire de na se be tutu ne sere ne abasa egu nanim ase nemom no papa kadacho ye kan se papa so pa woma so enye nanum dentia ye ne ye mu nti ena da bia ya na yete ya ye toatoa no enti ye ka kire Mr. Alex de King Alex say ye mpana nim guase de ye ka nyina ne se wontwa nani emehwe abodom a wono ankasa wode ne ba ma akokoa no efri ne nsedo e de aba ba wi asase we se so no wo mehwe no no woni di se ye twe no kakra na so ye se wono no betwe ne yenso ya twede ya twema mentwe makorabo ba bia wose ade ne du nanim guase ne wapa ene no wajemla kwa so ene wose ade ne fa so a ekwa bia ye se ka anase ehye bia ne se ye esu hyen yo se ye yo eduplo ebia kwa abroche kwa bia befa so ebeduru bia no ebekwa akoduru wonti so wope emla kwan so anase atwetan ya kwa bia befa so a yenso no obeba behwe ne ba no megidi yesi ebedi akire ne aye ne sa ma oban so na somdwe ne nsa etimi akampa choma memfansi ase no me da wase pa na joni se onim se bema bi nya kwa so pen kwanfo ai mom ti bema bi enim section nanso dai onima kolahwe me da wase abusuafo ya na eya
obey was young crazy. Na eno a point ye no mai bi frefre me se Mmrantehene asema mo kan de ese me na mo kama me o no kwasim nie omo de omo anka se be ma me nsa na mi no se be ma bonsam bi pa enso be ma no okone de wan kono se bonsam o wan kono se petaku ofiri odwa nwoma pa nti o ka se mmemme se omotete obai jojo no a ko bedi won achi sa na wonim se ne ati bia we anye yi no so we die e bia nyame bofo na wo ba abi mefiri me haw ene me dadwe ne me koda na mu na last way die wo hwa Alex no onso so omana no ba mu ye den pa fi se na nka obai aye ne mprenu a ka wada no ho so pa anso oboye amo nura ye kan se obi antimi nu ababa wa nkosi se efise wesa ma ya so hwe ho yi be ma jejefo na me ma jejefo be jeje wo no so munya ma ya bruni obeyi wadi ma ya so wa kere adwumanum na bruni obeyi wadi bade ha bu se won kere adwumanum eti ye nua bai eneso ya san fe no ya se nyina san ke ni se sa adwene na ye hunu akwanu ya san be fa so a Alexi wone jo ahwan samitu garo na mema ni fiole omo ekurukura mrani bi no kwa bi no nya omo nyina de bet be ma bi dia turu pepe obi de hwan mensa din no ya na ehu nkwanja na wajia ya na ehu ba wajia nkwanja ye bese ruade se obai wo hunu mobo se na no aye atutu form ya kwachire ba ko no mu asemi o se ruade hu ya mobo na wonye free sa o how yi mu no kure pa fi se tibia obai yakumu no se ruade ehunu mobo pa na hu mobo traso no wa fa ehunu obai ya obai ya obete aha mo na de bia o ka se ketebo omobum kwa ama 7 prejudice omodo omo ho obabu anya ne pesan ko ba fa ne kunukurachi obabu anya ne pesan ko ba ko gya ba bi sa nante ekomo ye wo sa o se na no sa afre obusa Osu ne kasai. Osu ne kasai. Okay. Osu ne kasai. O mbaba. I know osu ne kasai. Papa Nana. Dabi. My name. Yeah. Praza. Oh, okay. Oh, ya ne kasai. Me sa ne kasai. O se ne tem bi ehia ne bia de ye mra ne nchen. E na sa ne kula mani bo ne so. Oh, okay. No gina ho. Da bia o ba adwuma wonya kwadwofo. Yeah. When you so nani breadjuma pa. Okay. Abusiafo enura obi frɛ senka omo pekini na bi mame ho asmasi sei. Katachow oka se bosomtwe area ho na company bi wo ho na omo pekini na abrante ne ka se obisa nipa na wo ye adwuma wo ho na nkasa na awie ma bona ho mani mo unfortunately na entomunti no me yebe pon na ade asent nyame ya adoma wo chena no yebe dom nsuko na ya hwemo abia ebenya de afiri se nipa no so tie na na se obi a wo pe cleaner na se bia house help bia oso wa ye krado se obeye ne ba ne ka no ho de moda roma mama yensre wono ma omo nyuma mami adwuma bebo ano pa ne ba bia anka ye aduane bi sei aja oba ase na nka wachechire kakra no de abana nkwada enye bi adi se obi ya choba bi anabi bi atesa kan bese se on fare matan ho obi o wodwuma bia wode ababa we batan ho a ebe yi no ka on fare matan ho na menim se da ati bia obe futufo kese ama ma aka na wona hwe won ho yi na fe wana opese wo boa no yenia ye beta yechi na minim so boy we de yofo esa no we de yofo pa oba panyin ye abaya
bema yo ada chawo se obi won so kura wa broche wa besi da ma ne maame ebi efi okura din omo po obi kura ma na chefe no asoso ne maame mu kakra ne bosom ye tua ne ka emo maame fo ne bi ye yona so we na maame ye yona de esew emo obi won so a efi a wotimu no Mpe Nipa edi e besre se bi a wasifie bi a maame ya maame ne kwa ne poso fi onya boafo bi a maame wa ready se sebe maame ne kro no betima fa maame se ne ba afa ne meze ne nananom na waye okay eno nipa bebre pesa de no nti e besre na enkola ne nti se ne bai kura no onom no fo it is also be clean na bibisa aho kire kura be ba chesa kura te no ko school kakra emo de betima boa ne se ye obi wa wasifie ane maame ne timo opo obi kura ma na kan ho se de be maame ne kura beti akola sun ofie ho na nka ne ho ato no se bibisa ho a nipa kura so frɛ e ba katache ho a yenya bedi aginamu because obi de share de intimi emma no so fa ne nkochesa ne mo bedi hu dwuma ne nyina ya danse na maame wanya na ho to e ba boa pa Madam Ase, abusa fomu ya momura Semens Herbal Clinic. Semens Herbal Clinic. Odi pa yare an kresi kanengu. Ya wo ho aduro na de aka ni mu na doctor. Tu na bono kan atua. Ni padua no. Eno a na be adwuma na atua ne ka bia. Eti obia enam yade hawo anase awo sem se oba na bema. Yade bia ya ejije wo hunhuna wo no. Oba fiti krumu hawo se dano so a ezo eyamane ne odadwene kese pa mesre se bo modena na ko Semens Herbal Clinic kwa sko mampon obia se hoye obia so mo yade obia so mu di dwuma obia so mu lo nam obia se ho fe obia so mu ofidie mesre ko ne ko sa ho yade e wo ho be ma nutritional counseling obe tu fo e wo didie ne onom ho oni pada sanis fo ahunu de ese odie wo ahunu de ese onom a wo kwa sama dontem wo ahunu de ese odie wo ahunu de ese onom a so ya sem enti obi se dako ekope nutritional advice de ese odie ne de ese odie eno nko akora ye enough ma no abusa ye kro ye kwa Semens Herbal Clinic ho na du papa wo afi emema sabe nya do a wo hawde koda na ne yare enti wo bema agye ne ho wonwui bema wonwu wonsa ene wo bema sensen wo mu nyina be wi asedako ana na ada so do nsa twafufuo die na wo bema de wo so wo no wonwui yade no yare yade na wo kokoma na obesa sorry na obesa sorry a just Semens Vital Herbal Mixture aduro foforo bi a aba ne brofo din no na hotedin ana ne mra ne pa de ye fe na agan meme nom no a to aduro din agan nye so ne enye easy mesre bomodena na bepe aduro no ba ko aduro no ba ko wo Semens Herbal Clinic na se be bi eton brofo do ne biduro bi a bisase aduro bi e fe na agan no kai din crofo ansema mo won pa number be friend 0240 61 60 61 0240 61 60 61 abusa for ofofra ba na mama ye nni nkomo abaya ye mo akwa aba Juda to say yanko padu na munso e boko ye fro say bacho ye frem abna nko ye frem Evelyn Sefas Evelyn Juan Sefas okay ufri hene bacho me ye nod na ba mete kokwa no you nod na no e share dem dagate na se grusi na mampusi uye grusi yo yada wase asembe na hawa watwa yen e wo Sompa dwumadi so bacho nyumre de boko meni abrante bi na etie na meni ne tina be 3 years na chimini ne wo abema 2 years enti meni na ase na entokwanto kakra wo yentem enti ekoduru bre bi se akro na me ye adwuma okoko ano tina akro na aduru se mfa no ko school ansa na makwa adwuma no na akro ni swade ba adwuma na me ye enti na wo se mani ko school tima akro ni ko school me de ne ko ye no edurube me pon ko fie na boy ni no na me so maja mikin ewo akora ni school mu ho no eti me kodru fie no
me frɛ boy yi sa sɛ nko omra me bie pono na me ne akra ne yɛ den enkoda wa ma me bie pono no nti ma me koda ne bla ba ko ɛwɔ area hɔ no ma ti me koda ade chia no pa me san ba me beduru ne wɔ yɛ den ne wɔ san kɔ adwuma ti me san frɛ no wa amfa tu me frɛ na wa amfa me so me oba me ntimi ntena hɔ nkɔpem tam a wo bɛkɔ adwuma ba yɛ den wo bɛba nti yɛ sɛ no me kɔ bu pono n'ani na me ne akra ne yɛ den ɛkɔtena nti nde wo beduru da na anwumre de nyɛ yize obo me pa sɛ de nti na makɔ akɔsɛ ne pono te sa no ka kyem sɛ menini mienu si yɛda dɛm hɔ a baako beku baako ɔno so na adwuma ɔyɛ de na de ho adwuma no wɔyɛ carpenter no ɔsa yɛ mason me so mentimi no ɔnyɛ de ɛnna dan nim abla ebias wo beku mi anasa obeye mi se ntem ma me da abonten ye vranda mu hɔ na me da nti ade kyia no papa na me sɔre kɔ adwuma ɛwɔ kokɔ ano ti me koduru ye no ana me kan se wo ba won fa akra ne de mra school to de akra ne ba school na ye Friday ma ntimi ankɔ oni akra ne nyina da abonten akra no no je ne ba ne da dem ana me da abonten so obeku me ntimi so mi su na abonten wo de nkonti meku okay kasa ntimi so mi suro ti ade chi Friday no ana me kɔ adwuma me kɔ da me kan se me kɔ to won fa akra ne de enko school nti ebo be 5 na me kɔ fa akra no me kɔ fa akra ma ntimi ankɔ fem kɔ da bebi a me yɛ adwuma no ti ade chi Saturday na me de akra no kɔ gya me maame e wo bronkom sanke me pon adwuma na me kɔ fi nti Saturday nsuo toy ma ntimi antwa nsuo na ankɔ bronkom e ma akra no so ka so ti ade chi Sunday na me se me kɔ fie me koduru no wa yi me ni akra ne niam nyina atu agu abonten ne se nsuo na eto Saturday ni de ebo niam no e ba se gya me so mabufuo na me so me wura dan num na me so me sesa ni speakers ene ade na me so me de ye de me so me konti adwuma na me ye no maame no enam de na boy ni ye nti no maame ne han dan e maame senka me ntina dan mant ne so a na nko de atetem na me si yo mate enti me kwatena adan num me kwatena adan na me sesa ne ma ne ye de e de ko 3 weeks no o musa be bia me wompo empo no akase bia akwala no mpo ba behwe ne se na pom de ntese ana so okọ school akran so de bi okọ school atensi mi so satam na manten so ntimi niska ti machines na metim sesa aye na meton ebe ye ne de ana meton na me ye de me de hwa akra no ti be 3 weeks ansa no ma na danfo bi 100 cedis e de abre me ntomo ma akwan no Easter kwa mai no okacha me say oba baje akra no e de na kwa akodi holidays e wo no ho no mo na me si yo mate ma anwene bone onso ye grusi ni mba cho no ya anwunani me da ma anwene bone minim so wetimi ayesa anso na me je akra ne ye den e de ne ma no de akra ne ko ye nti ade chi Monday na me kɔ adwuma na me sa akra ne nti no na me ne madam no so se me ye late ni ade akra no so ha adwenti ama me ne maame no kra ye je adwuma no na me friend Monday ni say adwuma na me ye ni nti e ma akra ne ye den wo ka se ba beje akra na kodi holidays a me pene ye ni nti maame no kra me ne ntema ye nti wo na onya den on fa akra ne mrem ama ka se ada akra ne nya ne papa ho no wa na wo da o se me ba beje na so mu bie school a na me de akra na ba ado ma bie school na me si yo mate afero mu bie school a me frɛ boy yi friend on fa ada fa na o ka hye me se an ono no de akra no oni akra no kwa akra na me si de nti na de akra no kwa akra wonya den wo mbɔ mama ne wosian enipa na me meje ne na me kɔ adwuma me di ni gya no ma me na tu kwan enti na me kɔ akra me ye den me de akra no kɔ na me ba me de wa de bebro na me si yo mate na me tes wa ba me frɛ no ka kyem sɛ akra ne de nya de sɛ me nsa bɛka akra no 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 de akra na kɔmɔ maame adenti a me ma sesa ne niema enu nti no de akra na sesa eniema no ti mo acha nyumre de ma asem na Mmrantehene maba we obi enya matured pa yo I was for mama yentie be ma nanu mu asem ayo ya ne be ma no kasa okay hello good evening master. Fine evening, boss. What is I
Bebato nyanku kwando mo na mswe. Boko se wo hene. Bebato mi wakra. Wo ba kuma se da bai. Bebato ase mi ye adwuma bi be na nka me ba yo chena ba ase adwuma no. Ya ntima nwie ntie bia next week. Pasa wo ba no ba no be ba. Bebato wan na me ne kasai. Wone Mmrantehene na kasai. Bebato was station by. Me was Sompa se na kanena me ye adwuma wo Fox FM na me was Sompa. Nana Bebato anka bibi. Anka bibi. Bebato ye ntimi ndi nkomo kakra ansa. Pasa be timi ndi nkomo. Nana Bebato me gina so. Ani tie mu an se oba no se wabefa wone wo mienu nyina aba no e de no ko unknown place chese ba bia onim ena etia Ghana mra se onu obi wo mobile phone a wonko abefa akora no wo just 2 years and se ne papa te no na se we 7 years and say 8 years na papa betre cry se oba ta ne hunu ba bia ne bawo ofe de ba no akohwe no onya biribia na ode akoma de wo hwe de ba no na wode aboa no hwe eti saade na waye no etia amamra mra ye ebon kwada ho ba no etia pa anuti na ya fra wanyumre se ye bisa se no kresa kwada no wo ho ade na wafa kwada no wabra obata ni baabi ade akwada no kọ nipa bɛn na ade akwada na akwhyɛ ne nsa kro bɛn bro no bɛn efie bɛn ɛna wo mu a enti obata yi nim ho asɛm ne ye bisa wo ana me pato me tumeti ma cheche ma asɛm mu kakra wo ho kwai me pato ge na mini ne wo ho na da mini ni wo ba edu bebe no o tumi ma complain say akwa ni ma ne kwan ma ne nko adwuma antona mba be jakula no kwa no ono ane di akula ni bra mi o ono frɛ mi sɛ mi wen fa saa dan Sunday no kwa mi be jakula no saa Saturday kwa o frɛ mi akula na ma na nko adwuma nti o kɔji chop on bi o madam fo ho nti oji chop on Sunday o frɛ mi sɛ mi wen fa mi be jakula no nti akula ni ma ne kwan madam na ono ye adwuma on nkyɛn no madam ne sɛ akula ni hard nti me ma ni fa akula ni be adwuma mo ho akula 2 years waho nti tenjini ni take away ni na kwankotwa nana oba wo meninity wo pie wo pe kwan ya free mi nkyɛnti if edan ya mahan obi fi a makɔ hanyo odi hama bupunu na mapunu na sɛi odi hama mo hama abupunu no ama punu na sɛi obi kan no ka kyɛ nipa nso on de on fa ho second so wasa sɛ medem no ma nyina de kɔ medem no wasisa me bibia de kɔ Saturday, last week Saturday, or friend Mr. Kolani, and I'm saying, I mean, no man, and when, or catch and prince, I mean, no man, waton, and I'm saying, waton made them no money, dear, I could also need some candy, or Pimtama, or didn't them no money in a bebre, me, the Kolani Bebreno. Sana me kind, because Akolano, on one day, Akolani Brem say, Akolani man, and man, and you move. On one day, Akolani Bremi, or yeah, no, you 5 cities, Akolani, and or dinner, we have 5 account, and it's a bag, me bremi. About 8:30, and I don't, so I'm Akolano. Ansana mi dakula ni be tiri ko madam for duty o tere de onu an edia kula ni bre mi ma nko ni nkyɛn fa kula ni ma me o sa kula ni em ma nko adwuma me da wase pa yes me pa se onti wodi akwara na tua ne ma ne ka nana so di mi no ma ni ma mi seti a akula no me ma me ho no ngwa me ba mi dakula ni beba onji tum so di mi dem no ma mi no ma na o ti se bia no ma na o tei o di hama me bo a me didim ko di bo na twi nana oje de se bo a me didi mo bo keke odibo nu kra twa ma bo na sei sa na ya oba sa na ya de bo me didi keke odibo no atwa ma bo na sei mi wardrobe wa se mi bibia singly keke be ma singly twa de ko singly keke emu na me to wa ti sa ni nyina de ko de se wo ke o pa na no okay be ma mpacho me pese enkomo amani wudie na wo ka no kore pa wa Israel Nyankopon anim oba na ji atum se obu punu nani na also da no oba no obro no pa ai no kure se wo don sake kan no o na me de mi saka adana o ye ba to oni je ntina me saka no o se me pa to adana o eyi na ye me ko hwe ball Champions League e wo afrancho nti o fem na de wo ho nti mante na me ye djuma odwaben ti me san so ri ntem ko e na o frem se me wen na me se o mi odwaben e na o se ni safo ayira eti wonti mi nya dai na me se o bebi amadu de obi adwuma na me ye mi ntimi san machine free dwaben ba francho
nti baby a wo ko eyi wo ko da me bla be wo ti ko ho meba dwumre na bi safana bro eno di bufuo di hama ko bu eyepunu ni nti mebe hwe ani de because na say epunu da almost 600 Ghana cedi say epunu nti na wo fa kwara no ma ana edemu niema ntira dana akola no edem manka jense media akola no ku so that say na angata no say na say angata me no ma na hia me because say me ba say me ni baby ti o kuma say me ni baby amfa niema na mrakra na we ba kuma say abefa niema no say for the no ma ni ba me ni nyina me da akola ni nyina ni onu a be na no ma no so no yo odi no ma ni nyina mmehu e dia me pa metin sin me ka ama no otua me dia akola no ne no nyina be ba radio station ho okay me saka me no ma no so fa oba na be the second so me dia akola ni ma wa me nya dia me ka so obia say embe kan tem say me ma one city kwa ma won fan to bia ni ma akola ni da because ono o ya na adu say o hama brabo me pa cho Ghana mremu no be ma say onfa sika anabiribi ma wo ba no fa e stealing yes as I say odo woni ema nyina bro mo me kan kro we Israel Nyankopon anim if you say eniama no onfa ma obey but nanka say wo ye complain ma ye kire wo obey na wontimi nka say wo de akwada na replace eniama no eni Ghana mrem me nfa akwada na replace say no ono why na aju so wo camera no njira me so me ka chen say o de akwada o de mi no ma brem ya no abeji ne ba woni me say minini mienu di o nana minini mienu dia but wontimi say say wo ka chen say o me na osua tie wo ye mfie mienu osua pa ena more or less so onim ba bia wo de akwada no ko akwala no na na me pa cho won say ewiase won ade bia o ye bia no dwene hu mienu me pa cho de say me kan ekwan aga ni me fa so say me ye ma di say me kan radio so a obi be na bedu ba bi won mitimi say that e dey tako madam for bi say won konkoji odu ho wi atimi ka che madam for so mi say de me ma boda man na odisika ma girl no madam for no say won konkoji otimi ka che madam for so mi say me ma boda man na say say sikari so na I say scanisa so that's here okay na me discount maybe me say okwajo ko madam for okwajo 150 TD otimi bi na ga dem sale ma boda man na okay me pa cho edemu niama no say sa ayira ana asekura obetimi atotofo fro de asewa nan na akwada wa fande kosa no say nyame amfafie na akwada yare nyame mfa sa ma na ofiri mu a wo besie no ana wo de ne beba na me pa cho say na ngasa wo ho me ntumi ngasa na me sa de no me ntumi ngasa bi obe yare na say na ngasa nkola no me ma me ho me pa cho de dem tina say me ti ma ko jakola be ma bomodna na next week say wo ba fa kwada no bra na ye ntrase na wo dam niema no so ye nka ho asem na bibia nya kama oni kan nya we say enya de anoma na osisa nyina me check hu kan nyina ma no on kan radio so say me check ya obetu hu kan nyina me ya bibia me free no se me be kuma si bioma ombra mi ko ma nwura no ombra beji ni ba so because ombra nwura ma ji ni ba nana me ba cho de again na ye no me kan tam say me nware wo wiase biom age of 33 years we are 33 years yes me 33 me kan tam say me nya dia me for ba biom we for ba bi oba we dey say wo nware no yes wa be na radio so e kan de de no so onu ankasa o cheche do wo ya wo ho me kan tam say me pa say jeje Nyankopon do wa free mabrem we say what sisa me no ma nyina o de ko ado sisa no ma no ma fa witness be ni pa 5 ni pa state e say mo be hwe de again aye on say odi no ma ni ko wa ko wo say aro abegina radio si say onye akwa de oni ma me ho no ngwa meba bema apart from niema also asesa no say eno na ade aye complain wasesa niema ade be fufuro bepa cho ade be bio no wa ye nti wa kan tam say wo nware bio hwe eye na aye radio so e na second so bepa cho asa me dia akora ni beba no won ko mi fie wura edan na ye tima wo step no om say 600 TD won san ko yi do na mfiri ho on ko ye do on hwe o ba fa kwada no bra ye betena se de oba no ye ya enye bia no etese ye mani tua ho ka obetua ho ka
Pacha why? There in the door need the meter of them say don't acquire police me back man say abema police ba beteme. Only can call door no. Ba mai. E pro na dey ha ma say no. Obi bisa no so on dey won fa ho. E pro dey nya na asem on dey won check me. On call yes happen no. Akola ni dey me dey akola na ko ma me. Betima ko dia akola me nim kwa me kwa betima ko ma me say. Na me say. E problem na ba me dey akola nti me san ko omutemi mfa akola ni mbra metimi dey akola na ba. Ayo. Yes, but when you assure say no man can say 10,000 kra or be can in our mensa because some me to me matters no ni ho me machine na me to e woni ho me say 7 minutes kra 7 minutes me say me ga say me to 10 million won't me kan fe because na me ko to me no ma Bema nana me pa chopi on say obey say wan ko fa no a ka we free ka te obey bi me boa nana me enya me na me de oba na ma wo ya no kra obia na force say we na obey yin wo wa na wo de no a na ne na wo ye enti me o mabu me pono da so ate ase o pono no bebu no me so me yire so bebu wo so pono so ate ye me ka no aha wo ware obey na say ne na cheri gold ana wada ne ma wo anka abeje na wo de abo bra enti aware no ai ware na oba ye fa no 2 tenths profit and loss and then right to say bia o kwa kon han obi fie sanka fie no kra na o charge to me fie no say anka menya dai ana me say enye right me maka dada say oba no woni ma osesa ye no etia Ghana mamra say be man fa de ma wo na wasesa but ni nyina na je si esi nkonwa na ye konsem no mu na fe ye hunu say na akwara no de oye innocent baby ya nse say obi na tete no excuse me say was sofa e wo baby enti akwara no de say wan fa na ma na wo say wo be ko vote wo be tim de na ko vote region whatever e bia no se bi da wo so enti be ma kwaje akwada no bra na ye ntena se je say wo ba ya ni ahwim akwada no de na ma ne maame ene ma na wo se sa ye no baby odi kogu ye so waton ye o me follow na won san kan ne ma na me ba to me waka chem se no ma no waton mu se waka che o sa wontie o baba na gu ho so egu hifa se me ni ba bi ti o be se han kasa no me kuma se no me ni dan wo kuma ti bi o mo ana na se won san ma bi o there be meba but se me wo dan kra no ma ben hifa na meda o de bra nya ne ma se waton kra ye discard be ma na o ben sa kan ba why Hi. Na me ba to de minti ntwa no nti from ti de mate. Me da sipi. Ya be na de be ba. Oh, me ba to se ase me ye adwuma e wo nkanti e bia nyame adoma next week me ba. Me madam ko fi frem be ye na adwuma man nti me ba. Yo. Next week e be ho kwa why? Me ba so yo na. O ba bra radio station ha say na ye no trans fa kora no so bra why? Me ba to mate. Ubi bia ayira na ase ye bia e be trans enkonta why? What? But I was say where di me ni na say wontwema no wo fom Yakopon Israel pa e ba to yo na ba to yo me so ba say abusa for asem no ena da ho no ya bere o omno ya bere pa na momentan de kakra na yakoba bibi ohobia yebeka abusuafo ye call power specialist about clinic Dr. Koswedro ya babesi okwa premo no bidomu ya santo no wo kejagum papa ma mi nipa wasa won yade no se wa antia ya sabia no a ka Ghana population so atepa yare cheche yare kese pa yare ni yade ekumpa te se hepatitis B wado tata hwibi de sa hepatitis B a ono ankasa kura esan atwa ho ye nwanwa abusafo me am ye da uboni meso eye me nwanwa papa hepatitis ne wo A B C D E na B no na ne hu papa virus disease enti wo kan ho asma no aka ne ye virus disease bia no ne ho hene ya de bia virus ne de bia no why sie dropa te say power specialist about hospital one ronu a wa ko agu
wakoagu eno achi se obi na mu abu pay ne nsam abu pay unya accident onamu bui akana ho na udi bodo onamu abu abra na wonto na kama ma na sa akoto wo so enya asem keto osa bia hania bia kidney problem bia breast cancer kotodwe bonkatie kotodwe ko sapatre ne ko bisa mami bia se me kotodwe ya mjane se wo de no de ko power specialist ba hospital Dr. Kosiedu ya ho na menya ne dai menya me ho dai abusa for se de kompo na waduru so waje kompo bi ato no ho so awo na sa kompo no kodi a ese Ghana nyina de mami isi akonko nya asem ketwa wo kuma se feyi ase Lake Road one Jasbro filling station di hwani mu enkran so o kwabenya poku ase ACP main road no so takrade so Anaji Estate one Anaji MB Primary School na edi hwani mu abusan forma me ati no bi agudwa so a enya asem ketwa adro bi afere ne head button no kwasem ni wo hia bi me hia bi wo bi ahia bi esi yade ano esansa yade en jirikajiri ya memadro ya memade wie ye ho papa bema no jirikajiri oba na kode nyame ase waso demu fisa jirikajiri ayi bia mano pa adua ya heba mesa no adua ya heba mala mesa no malaria do tatahwe itimi bodily pains ho ba bia ye bia cough care no ebiriki wa bia ejeje wo afi adua ya heba to ne kere so ebema wonu mu ato aworo so atimi aba bia di number aba frɛ no 0244 54 44 22 0244 54 44 22 and afi 0555 79 78 78 0555 79 78 78 okay abusa me de ba ku so na afi ya kwasem no so na de wachiri bia masa de abremu pre-Father's Day no DJ Tofiakwa na de bremu kwasi da ya no pahima no a so papa yi aka santwe yi so aka so de papa ye bona baso sa wanya de so a ininatem emum kanamfom so na abone a wadi wo kama manse nyina entibi talk show nya sem keto akora wonna badwafo nyina wose kwasi da ebe de wa dedicated program na Father's Day and that's all obepma kwa mamanfo afre na wachre nia opese woka bema kwa mamanfo afre June 2nd Sunday of every June bia Father's Day Mother's Day ne dia kogu wonkomi aka Father's Day no bomodna na kwasia no pahia DJ Tofia kwa na badwafo ewo ni dwumadi a watu din se fache good fache ne minim ya na ebiti me fache no se de fache o papa hwe awahwe wo no okay abusiafo mama memfa we okay mama me ko computer so mransa Obakus wouldn't say obra panyin na yira seme eno aya ntumi anka wo ye bono oba ese chichina wo hware konfanko asem mu bibi pa wo ho me de se bi nua be ma no ne makasa onse na nsan ya no waka ne sisi ya ne sisi ya enye ne sisi bibi pa e na ekoso omware foforo se na ntesa e na madamfo won kan treme se na de wedi ya asem ketu e ne na tiefo obi entie de me kan yi ba ma duru biribi a ese wo ye ho duru de ma ni je ba wo no yira wade mu ya ne ye simple kra adrobi was cement ba shop asokore mampon your friend cement vital herbal mixture ni nsu ho ne topa yeso ho na sadure mema nyina fra na gan mema dure fra na gan no eni hammo wodi ya nsa wo be no wo pa mema dure fra na gan bi ato ebi was asokore mampon cement ba shop eni mia eto bibidro ni abrofu dodo no a sa wo pen dodo atu a koda ni farmer Colinac Misty Epidank presa number 0240616061 mema dure fra na gan mema woni mfie du nwotwe entumi numbi Aji
Mafuya meya. You see hepatitis. Me to ase. Me sirimu. Ase why you be na ekiki me. Emuya meya. Sciatica. Any bone fracture no. You do Power Specialist Herbal Hospital. Dr. Kosia Dia ya betrete. Sciatica. Entini. Any bone fracture. Nompemu yare. Power Specialist Herbal Hospital. Ebe show me one. Entemukura. One must specialize wasa area ropa. Yare ba konso ne saya omombre pa hepatitis B, stroke, diabetes, akumemu yare ahoro, typhoid, awo, dunsomu yare. Ni nyina Power Specialist Herbal Hospital. Koko wadi abef mfidie be hwehwe mu yie. Ansa na wadi omu nduro na nanam no akam. Accra or Kwabenya ACP Road. Wasi Power Bus Stop wo ho a. Kumase or Feyase, wani Josbro, filling station de hwe no mu. Ena takra de so Anaji Estates, Customs Road. Ghana ha ba bi obia wo bia mfre 0244 54 44 22 and 0200 38 38 31. Power Specialist Herbal Hospital. Hepatitis B, ayaresa fi ankasa. For me mawakwaba eba abe heba clinic ope ayarsabia emprempren nipa dodo na do nani akiremu wo ho na wonya wayaresa na won mo etiapa na aye abe heba clinic yade ahodo abe heba clinic edi hudwuma eye sickle cell epilepsy etwere yade ulcer yemkro typhoid koko oba ene bema opa wo sexual weakness oba na bema wayemre ewo mpam oberima ne bema afon anase ayaketwa fibroid pressure stroke ene STD yade ahodo na eye anisuo ene de ye honhom nyina wo de bedom abe heba clinic ya won mo ebedi dwuma asa yade ama ho ato eba abefo kwan so a ye fa so esa yade ahodo a ni nyina so ye bi ewo abe heba clinic wo hwehwe abe heba clinic akira kwan a ye wo tano so apatrapa new site ewo kumase wo betimi so afre ahomatrofo 0243 345 392 ye honhom ene obi de yade ato abrabo so amesebra abe heba clinic ebebo Abeba, Matsia Kanso. Mr. Sedu, ene na nhyiamu ne ba so na o mabi. Da bi o na de menya ho. Ye kɔ di Dak Herbal Center. Akɔda Dr. Didak na ase. Na da roma ene o ma me wofa ase awo afa ne ho afa ba. Di Dak Herbal Clinic. Aman for the kidney problem fra broche ba ma ne ye ho adwuma. Abi biduo nko a. So ba de ba ma awore na sa awo ma. Se firi oba na ba ma no. Di Dak Herbal Clinic. Obahunu no asolve problem ne ntem kora. Wo ye stroke ho adwuma pa. Se ba ya che ana enkyereye. Ba ma bia wa ho ode ayira. Na na dwu bia ye dwodwo wo no. Di Dak Herbal Clinic. Se hania e wo ba ma na oba so di Dak Herbal Clinic. Enti ama man for friend Dr. Magic. Sa honamfuma yaresa danchan a. Yade bia eye honhumu yade no. Dr. Didak oyi free hontam so kra. Se wo konkran awoshi. Ya fa na man wase a. Ni gina na obi abo. Afa ada so ben sawam. Asama kesi kwa no so. One pre-sex senior high school na di hwani mu. Sa wo kuma se na ne potamu a. Kwabre posu bonten. Wade CS aso da na di hwani mu. Numbers ne ye 0244 099 777 ana 0244 404 792. Onu ani number ni 0551 136737. Okay. I was for Madam Wase say monya botrama me na makodi dwaba. Ofin hu suo no an ye de no na dwene. Na ye kan usufu na tia nwaso anu afa obefi abedi. Nti kwambie mu no. Munya botrama yesa na ye ni age. Okay. Ababa wei wa ha. Na ababa wei ne kasa nyine mu no. Osi bema no brume papa afi wose odi ade kura bekume obekume ufiri dani mu no wakoda balanda mbabi so ope wokun wa obekun omra saboa emaba wei wako nese wedi afutuo ne de ma ababa wei ene maba wa ka nyina wo wako nese watu prunu mu a mame kope baby dai ene de mani ukobunu punu ni sei meka kura bi kura wakwachiri bia ebe hoare obebe ya bunu punu ni na abia ho no mu no kwase bi ni wa hwi obeku so mesre efiri emodoma kingdom besi nipa so sade no ba ne ko ho na wo jeje no obe praw
meka se bribi na krama bere bi aba hit na oni ne peso ofro no na krama keto bi so na krama bi de ni di agro wo tempte na wa de agro na be say ade be se krama ni no so krama keto na ko ati nganga o piti no soro popora so just say o de no na abusiafo yesrew momma yen kasa nkere ye maye number 1 be men won ware ho ayem pratwimu na wone na wo okubunu pune ni sei ane ma se free demo no is a trespass momma men kan dokore pa aba brand tv free putu ja be katre me se o free ma ba ne girlfriend na se sare demo ni me no kura na ye ne yira nkasa ya one na wo ma se sare demo ni me nyina edeko na mzo wo di jai ahwe ya kia no de ludu ne marko enu ojina kwa ho no hunu kia no sa ha last one akofa ne ma bin so bla basene kofa da wodi kogu ho one time approach for ko kire no sa ade bia be man fama na fa e stealing enen kwankwa ya ba ya panyumo ne dem chekum no obeba no wasesa ne fidia wa hwiye obati uti so aje hotiti so ha enti omono akwanya ya beda ho be ma no de sese ye wie ho oso de akwara no beba na sese se be ya ebenya kwa ni mama no ana se afutu aye de ma ema ye akuba woni maman hwe obi bo obi pew no wa mankwamu bi ewu ye kan se wo bro me pa keso consider se ukuta kwara aketwa enti kura na anya hwe bia obedi watam kakra no wajai bete cho nka obai wa de ka wadaroma ka mesen na abusanse no ma no anyanyam bia waton ana se bi obai waton omono de abunkuru wo se bo de obi beton waton na do binto na ebi ho nka me ho waton ni nyina Ngompo na krade anti chef se de bonwom na de wahu ni nyina ani tv no okay bachelor tv nka de hunyo de bonwom kwa huba ni bia hufa ni bia na bachelor se me she na ni anti ani bia anti ani bi ana danti na yes agege ni bia o ton e wonya se the background Asem me kan na bom na mde ma no 6 million say 6 million and kata chow ya dashi dedi kan e beda brante na se wonu wakasa kama wadi ni wadi wu ni ama bia kan nyina because nna mafo no obi anka ofre ni sebe nko betutu ayampe ani ade but ne de we osini wakasa na ye kata chow so yen hwa de bi se obey be pusa se no mana akoton ye no aboa wo anasa still da so problem kata john we dey make asa da bank ya na bacho debi bacho se sa na wo mfi akra no na me suni pa na me ne ye adwuma na ye month ne so ansa na ye de watu ameka se ba sa na akra no so be ko school ndina wo se me ton na me de hwe akra no school no mami mami dem pesa meka na se eye se wa ba na de bia meka ye kan se mo na ye kan ma de o cha okoye bi aha na wa ba no ye nkan che o se de wo ye no wa ya de yenim ekwan a ye fa so ase be mo bre sakura wo nchen ne se be man hwa yenim kwan a e fa so mo bre emom kata cho mre bi atwam abrante bi no tie fie na oni obi nya ne girlfriend nya ntokwa na girl no omu yi be mani pie me sister no yi be mani pie se be mani omu yi ni pie no na oba na ka dem no na o se be mani no manyina ye ko na fridge awato no no what the I friend say sekan awu fridge nim asam ne ba ya ye nyina cha asam no so no ebu oba ne fo fa we nka ho ofin so oba na se wo kwose be man dem nia no ato petrol gallon
to ko ututugu ene ma so say na egu on net ne na fa pono na se eni pia bonti to twa market re tum no or dimirike pie ai sa de no so e chensi e dispute papa sa pa to was akofo oba and they say wo ye ya wo see be man wanya say de oba wanya me gidi ye say wa wo bai o ba say oba nti na wo ba say wo be pe wo ba but asem bia no bufu na wo ko a kai se be di asem yen ma yen show kutu pa say de wo ye no was sabe ma na no ma yen kan che tiefo say sa no ma wo ba nya bibia na wo de ba ha se be ma fa me ba me asem o mete no kama poma wo kwan bi so because of sa ma fa me ba me de na dwane ma fa ba eya do so e program e so dodo e de ntina se ba sa but yen hwe wo de ekwan bi so no oba ma no se wo na wo de akora ne bre no sa de we ye be se ma no eyire so se de akora na kwan wo ho but se wo fa be ma no ma na wo koton a maame woni obi a sabe wo bokro no mo ye pe because be ma ni wo boa no ma no akwa koton eno no solve problem no betra ha yo se no solve problem anke minyi sa ka be ba ha ba se we ne kwa no se ono so bie mra kyerɛw sampa akora no nko ba bia ma be fa no ono so ba emomo no emra ti a kyerɛ ne kwan ya se ofa so because akora no one o mra e wo man mu ne nso mu abeka se mra ni o man mu emra na ewo mu ti kyerɛ akora na obefa no 2 years no so obi ye ne bibi kra wo ontimi nka enu ti na wo age bi a ese papa wo ti akora ene kura de wiase ahya ye no akora tete ndi ne dwane no atwam kura o e wo kwa bi ne mom wo wa brabo na wo boy na na no ma bi a wo ye no o ma be ma no sebe wasisa no ma kwa koton but na ese anka be ma no report me eche no na be ma so kase wo de eno ma na ese akora na enye ye because asem bia no ye di asem emo next time no de wo tie yen se wo pe wo kura brabo ye epe wo be ma ne te sebe wasem ye da wo ye o se dan ya ne mra wo ho ne mum ense ne no ma ana emwa ne no ma no ne nkoton je je de na mrante kan wo ba ho no atopu mu no ana wo bupunu nani uru demo no ba na o se sebe obi sika bu akwaja beto na yira maame ka be kan se ya besre minimisa obi bi wa no wo bi ka ba bi so ba o kwa adu nya se agini di onemo ye ka se o di sika ja na wudi ate eduru me bi wa e ma na mo nto mo bu kaka nya se bia wo bata no de wo no ba ufu adwene wo fifie ba no ene de be ka ma ye tufo ma next time no aware we se mo ware a na se wo fi se mo betima tra ho a ye kirew ekwan a obefa so obeta ho se nkoyie nso na makun ne ho ahwan ebeba so a ene de makanda dada men se sama no da awale bi a makun ebro sa no ma no ma ai pillars ni hwehwe na ahono no me sa wale we ba ha megu no ma wale we no ya danyame asesa abrante ne katacho akasa se odi akura de beba wo de ne ba fe ne ye betra se wo mo amoto no ma no kwan bi so no o ma tokro no de ekwan bi so emum se be ma wo ne be ma tene se wo na wo nhwa akura ye nsesa no ma nkoton wo de bim be kwa kodi fo na se ya katacho ayi bia ne ayi ye nipa na de wo ye ne nye but nipa de ko ye na obubu ade ne ko police station wo bu se DJ Black ya ko panipa na panini se wasem wa de pa ne mum na esanka wudi kan dan e be report ba wonsa na de ko kan de no ntino ama sebe wadi fo enu nti we ni sa asem we no maame se wo pese wo kan se gisika koto nkyere bia so ta se nkyere ma de na beka mo asem ayde wo ba ne de minim se ne tie bia ne na kasa abrante no tie woni eni na nye se bi wa beka na mum ade ko kye na se na wotwe na wahye no na obesa ka asem foforo se ne do no so ye ne sa ade a ono so no on kan hu se emra ho it next time no woni obi delay be very careful why aba na opeja ansa mbacho no waka se mbacho nya se dan no me koye no otu mu anwumre na mekobu ani o me friend anajo tete new site nti me tena ho saa no wama akra no susua na mde ne koda ne bla no se ne no woka no nti ade chi anopa na me ba no wo san akọ wo bo se me friend wanfa ko na nka se bia
maame me wa ha se anase me sei wan fa anka hwe ankyere ba so bui nti adechi da say won se me so me oba me timi fa me ho san so nante ana me nis kan so am beto aduana ma akra na di sa time no na obu no konya sika wadam ho say den ya me adwuma die menya kakra me beto aduana ma akra ona ne nyina na te da ni me ne na te da ni tina usika na obi bia ho aha nti me no enna ma me bu punu na ni okay ana nti me bas me dwale ade emu hwe me nsia me nwa me ne chei sia me kɔ no ne se woni wona se ma de ono a me ne ne da me bu punu na ni ama yo face enye sa we woni ne da woni pieto aye pieto ya de ba mu oh oya bema ka so ne ti o ka so ne ne da meti ase ya pieto na de ba ho ne dabi o ka so ne ne da ti ka meti ase na me me kira sa tie o pe pieto sam dodo anu na sa o ne da meti ase ah so fo ya nka pie o pe pieto sam dodo se wana na ntomagu yo wana ntomagu mo kwajo ya me pieto no e do so sa o be ka se wona je pieto ma ni pieto die na what did she? Oh, say, yeah, Pietro. Fear bottles. 21st Kenny. Fear bottles. Expert in sciatica. Okay, cause why? Me da se buru. Na ye kan se ne kwanya me anim ni. Me nyo mor kasim bi. O kaza nchemadwene. Wo se twede. Ye tumi. Sabe woni obati na o sa woni ma 10 million kokodia. E de na wo ye na oba ne sa woni ma ne ko ekokoton die. That's why ye kasim we na ye hwe so de akwan beba. Ba twede ye tuna hi. Wo tu pu na o de ko na akwaro na yene. Wo ba ya sabe mpeduasa. Se oba ne ko na no ho afro wa na dwobre no. Kamane na dem wo de che wo yini ma gobonten. Wo ma ne da bonten. Ana wo de akwan ko che de na oba na wo bia kana. Ana wo wu aka be kase. Entwa ye de be ma no kwanya wo de oba ne fa so mbre bi no. Entwa ye me de se oba no sisa ne ma koton di ya. Sabe ye chi no kwa ye be ja no. Ye nya no hwe because wo be ma no. Oh, send ye kase suspect kwa na police won kwa say oba suspect be che wo. Okay. Aha. Ba Jose. Sanity. Oh, nti ne niam no sandia na wadawruma. Mmrantehene ba ye mani hu se eniema no on twa kapre bia no otie so. O ba wa ko tekro. Na me ye peso be. Oh. Ya me sem ni nyina o ba tia na ye buwure bubu. Ya obetwa ne ye ni nyina be bie. Ya ne ba bo mo twa ne. Eti Mmrantehene o de fa kwa ne bra. Odi for me na sponsor kakra. O de pano si kan be sponsor. So si aka ka je mienza. Na so o hwe ni yi. Sabi oba bro de oba de onye kura na wadawruma emu oya. Na wo bro oba na ma ne da bonten de na wadawruma to da meme ni bi ensachira wo ho. So obabu oba. To de on fancy anga na. O de oba mi ametua mu hafa man. Ayo. Me ase. De one bullshit. O hina yire bremu. Kana chompa chome dase na sofo aso ye dase se ode wa no age kan bidi ama na ye nyina ye beta akiri ene ye mu na ye pe sebi enipa ye mfa no ensesa sika ene enipa ni mbegu ase de sika ni mu ase ntino Starboy Daystar ye friend Daystar Kwame Daystar baby a wo bia ne ye dase se wo ne nananso akasa wo ni die kwan so na ye ka cho se wo ka ne de enya wo ka klasa into the bomodian na nyame ya adomo a na wotwe besim ne abofra ne mra senkaye bia wo ho bia no ye betena se na yaka de safata se ye de ban wo no so no na ye de amam na katacho be ma ye fa akwanya we se so ne ntuma ya nefo Mmrantehene no wa ma mefo so menya sure so be repeal na nyinse baaye wo no wakeka mo amakọ lines ene mo terms ena mate mo ho ase ochi bomo ne indomie ne fried rice no na wo enjoy ena wo ne wo akwatena na eya na asem bi wo ho ana ketecho ye ya soso ama eya agentre ha na se eya agensemo wo mayimu hwesa akwada na se ababa wa wasisuo fine obekwa akwafa pena ebia ma mbeka wusi so a wo ye dan ya sa akono atenka no wo benya bi wo ni padua ni mu ntina dan ya obekọ be ma ho be ma ba be se o pe na wapene so a wo ne natena ne ketecho
Wobi wo ho a one bema no ehhehye ho na abeho ane sa da asem ayeka wokwa no wagya ne niam ba ko mienu bi wo ho ade echi ono aduane kwa chense no akogya ne wo ho wo ba next time no be no ofofra bente no no osade no be kankakra be hu se watu akotena bema no so ye wobi wo ho a one bema ni nyina na aye nhye se bia ye pese ye tena bonfan ye nananom no mo gyempla wade etum na so no krampo no na ye densa ekohu abusua emo mo hu se modeshia no owo me nsem ana se magene ne natinenti se nkesa mo hwehwe na me nchen na mo ma bebisa na se mfiri enna baba wa bi wo ho ansa kula no sabi yemfa bi nkohu na wofo enso no watu no oni abrantie ne nam na wo bo wa afa na wudwane sa wate de ede e wasa wote de anwuru fi se empnatwe anasa awade no ne kwan no aye zigzag aye monche monka wunya ne tensa anko enti etoda bia obedide etoda bia obete yawo etoda bia obete ni suo wo haw ne amane ne abebrese nyina no obefa bi mu nte no wei enya adesuade mfama ma ya na wo mu sori no mo otwe mpena no mo mo homne so no mo de akoto be ma no so ama homne so no de akoto be ma no so nyinse ba yen kan cho se koyi nyinse ntugu kura nyinse no na no so nkyere se bia tukotena be ma no so by force obenyo wonyo na noa na ono na wo hwe wo afa na ho afono no afa woni wo mu wo do bia biem separate yourself from the guy the first say wonyinse no eno nkyere se wa bla bona say na say wa wo no wa bla bona say na do bate wo fine e na branch no kura no ne kasam no samitini ya wo se wo so wo safo ni bi e na wo wa yira wo de enti so no kula ma ya woni wo kwan say wo de ha makoko book epono nani abrantia do wonya wo ho ade ye kwa ya wonya wo yire wono na wo ba sa kwada no wo bibi na wanhwe ne ye di a ebetimi amra ne betimi ne di e wo kwan bi so na se bi a wo no wonfa me wan watu ho na ade akotena ne so minim se dan na omko han na osika wo mu bi dia wo na osika wo mu kula na wan wa ye ready se wo ne na ekwa akotena nti no se wo bo wo ye se wo hwa na wo mpa e ye tu na wutuo emfa koma se na menene nete na wafa ne se wukunu mi wa wonya wukunu enti wanya futuo ba ma ya no se wote ho a dwene wo ho se wokofa boy a eno nkyere se koteka ne so komantam ni ko mu te se de ahoma akekere kwanto aho wo edua so wo ya sa ho be funu no se wo ho wonyam korampo na wo beba wo nchen na ye wasede se wo ba enja wo bibia fa mo be ma ne so nya sa de a wodo no enya de a wo benya bident ne ye ka che nua bai ye sini PS ni ta ka che se kwan ya wo fa so a empo no osesa be ma ne ne ma no enya kwan pa so ye beka se wakwa akowia ne ma no emla betimi ne nadi se be ma no nhwe wo ba won wale wo kura na wo mla kwan bi se betimi de na kodofsu anase bia wo ba ha se no mkane a ye betimi asoma na se mpanyimfo bi kwan ya wose ye fa so bia ye behwe ama be ma na behwe ne ba anase bi kura pa wo pese wo twon ho wo ja wo kwan anase wo pe bibi pataw na wo twon ho ko ba bia betimi afasa kwan no so na wa wo de mla hya wonsam na aka se mebupu nani e na ma se we say we say reference say speaker we reference who first ufa yes I first buy 4 million na 4 million kurampo na speakers na ka ho nti na ebia ne boye wo papa na ewe yi nti ne bo 600 Ghana cedis no de wo ko ahia kola no sikasa no se na beso no na ahia na se boso me ahia enti ne ma bi wo wa ye si agina se wo bufu a me make action bi na se take quick decision bi wan hwe ya bufuo ne beti akono na afi wonu ho sa kwa yes ade no ba o oba ta afi da woda wuntimi na akora 2 years na ho kura ya mmobo akora 2 years po ya te no be se bo so me be se de o ni e na akora ne nkwa ebo ne bla wo so te ya se num e se wuni ba bi akwada ne wonti no yes la blunt ya ne de course no entwe ye ba bi a wo tie bia no se mpo no hwe Facebook ana se ba bi a yesra no ya mane di bem ofa akora ne manya me ya adoma next week ye betna se de safata se wajie bia na se ne niema na ase ne behwe se ye baba wan be pesika ba no ode ama abra na emom no mo fam lansha ne nsem se wode akola ne bom esesa sika na na ase ye ne ye pa ne chewa beda wase e maba wa no ene kumase mrante ne da ni adaje o ne da ni adaje kura no tu ko tanzo de bia na ye wotan sa ne da ni adaje hwe ono se do ne na mo be pio so ono anyi nsen no make kura obi foforo san wo egina line no so elejo mana na eso mo hwe mo ye
nkura na eso mo hwe mo ye so ma mo hwe mo yi so wo kotena be ma so ban force me na na kan say ban force sa no wo how pa o ekuta bi anso yen hwe ono ne te no hu fufura na ni san ye da akọ nti wo a to no wo ha no o pe fufura dia be wura ho okay ne wo te fufura dia be wura ho so ne boy den yeah hotel boy den hotel boy den pa oh ne yi ni pe ba ko ye juma ande hotel bia ba boss bi ni de agie hotel boy den oh wa film okra obefrim hotel bia ni boy den ise je eden short time ne full time ni na matutum then na homa de boche kwa ya tum ha oga baba wa na se okwa na ayese yini nyina aye mo am say mam he se ba ko da ho room 13 wo ho get say da room 13 de ampara keka ezo ta ko ho no se oba yanko fie wo hu mpa keka nyina wo hotel happy ni so kura she ko bi awoje ge bi number osim pacha wa fa pen o sign 0244 419 what's your jai 419 jai anyway also me de aka so de bi 419 na waka no and phone number kra 419 okay I was here for your Abe Herbal Clinic Dr. Abe wabusia obinya ni nkota no so apatrapa new site hwa apatrapa new site hwa de oyade de ne ho ye ne yade wo bere de wo te so onko tano so apatrapa enra obi frame say sickle cells problem no na kwara ba ko mesiku kire tano so apatrapa tano so kwantempon no so ba bia so da kase minu sie no presby ni roman kwante da horo tano so apatrapa new site ano ha ya o tra ba bia no no apatachiro osunum ho no a o fro be pono a hotel chenche na wo ho no kwanta na da ni nifa so ho no entete kake tuwe be nan konen kwanta ko adi hwani mu abrosa painting yellow no eye Dr. Abe ho o se mo de yade no enketo an monsa na me de chenche no de kum de ano de aboka no eno na me ye ho adwuma secretary no so obia ma na nani ya secretary na anko da se de bia woduro de agya meka na me akora no me san bi stretch holy heart was it with the ne ba na me de duro kana no ko check de say holy heart no ho bi wo de a nanka madin kugu etwe yade bia koko yade bia oba fichi krumo ha bia farko abe Dr. Esagro wodi juma kasa odi juma kasa woko abaka se adwuma ne ehia no ai number na be frɛ na ne Dr. Abe akasa 0243 345392 0243 345392 and 0506 460208 0506 460208 mama mentia sister Kurama opamade okwada so oye tiefo pa ye ma wadwo anwumre bisa se ho te sei abusafo mama ye mi ahwana na yen koso because say utu agena moafo na utu mama no sofo okay ya na binom de mama no dika no unu na kura yesi unu na kura no anu kankan efise akura no wo ho no kankan bia amfa no hwini mu a pampan bia ko nkope enti kankan no so transfer ko a na de ko fa no hwini mu no ane na wo so obekọ abaya wo yie die enti ne ye kasa
na mema ya bar be ma msi okura bufohye obi a ha nka obu puru ni kura no nko no be ham kakra no watwa chiri watimi am wada bonte ma de achen tontom mu abaje ne ba akowura dem be ma no ni tema masa oba udidi ne ho agora asem to kwanzo ya carpenter ni san mason o da de gudemo nti okura demo na abonto na akoda okura na kwa bi so mebo abaso ko ho de yeso mu a onya obenya jefo dan se obetopum no we bibi ti eno de can no say next time no so you are very careful what ohu hia ma awurade pa me that's yo ya dura ahoma no so na mama yenkoi 0551 931 931 ana 0548 931 931. Okay, hello. Okay. Yay. Man, it's original Nigeria. Ovamu, Masasa Sumu Kuchi. Yo. Menja Dr. Mensa. I mean, Jam the Papa Obasha, or you could still Kuchi Asem Mpe. Over, and come with you, Miss Freddy Mum. We have said you might do something to say, a defiania the children made one. More. So, question maybe a mystery. The old have me born to cut a many who take their money of a penny. No, can be busy about the boon upon her. Now, what can you say over? If you wait over Pasha, maybe pull the boo, will be up one ameboa. You are getting my papa father. Thinking the master about friends for 3 years. Now, what you tell you, was it your banning to the bubble, so sign them speak a bee, and you be a mattress to be. And again, you will be a shop for a promise for. You have been cut at you. The shop was a promise from one that one. This message of Abu Fanisha. Or bounce up, or mine, I said, yeah. Oh, my help of fun on every go far. I can't remember a Muslim then. What is your mammy? Say, you don't have man. Couple of friends won't go what I think. If you have a baby, you're no money. It's a CP. Yo. Yes, sir, that was it. A person, you see, an amicable settlement. Hello. Nana, my dear. Yeah, Joe. We did the Kojum Kenny. In Katafi, Tafadum. Are you on penny? Yo. Nana, the more can't say, the dominance. I mean, what kind of the power of ourselves to be a dead, to be a number. Also, the Yama, when I lay, you didn't have it. Randy, all your blind, you're not your tennis, and I know you're so mean to for my. Omo Yamana come for the book. Uko ye will be many people say, Takrano Comano. Down said, it's just one common you now. Also, far better. On that video, already now, then you see the other name, also be a buy on your resources, a double one circle, but then move very quickly. You not over now, Nana said, I'm can knock out. And go talk running to so I would me a bit magazine on there, a jaguano, one how about. So would you on me back? It is a call because you are there. Yes, we are moving to watch it. The two of you are Moyama. If you see me change the media, Mr. Berman, a full baby, why I mean, the full baby is no. Who bring me the baby in me? Okoto to a change you. Now, provide an opportunity. So, if I out for 2 why? Not my answer. More yes, and me. But that's it. But that's it. Offer from Bahama, hello. Good evening. Good evening, master. Lady, your family who soon can have you. Yo. The name when you say a carpet moon party and come up and a clanima, it's answer. A man, no, this time, I'm off to Suqueniano, and the word is Suqueniano. Ye may be a ensign fatal, mema. To buy one in Quan or more than the way I said, I have radio so. The woman fled them and I'm not one to another drink. And the Bianca Mokama drink to the Beman and Kachiran come when we're good. Intimidate the Americans and can win answer or a mamma one more. Forget about now. The Obaran turn the someone say 1 year and 1 year. Is only now what they are. They must acquire Bema dear. It is my gentleman. No, I say, I'll drink and watch it. And ICP, Mama and Kosubi. Hello. Hello, Mante. Yes, sir. About your family, I'm Catholic Antivanov. Your uncle. Yo, me bomb about any my pa Mudiama or my Ghana. Na kakra American say
mesere ye papa sofo ye mu ye ni nyina ye and that say room ready na man ya die bia ontwi nanim no wonka tene ya na wo mu no eye no because o hwa afem a oba di ba ye dia be ma na fem onye dede but se ko bu be ma furani na wo di wan ka sa di akora ne koma no na wo wie sa ebe ka no aso to ne bia ya na sofo wo ntimi ntwi ma nanim yi ko o hwe oba na de na wa ye na kwan de bire so no di for esi akọ bu ani no so 100 million ho na ayira o se utua because maybe en chefe oni be ma no kwanya problem akobu ni punani enti me sire sofo se man ya de de na enya me paniche onchu omo ani no nipa ne to won ma wo hu se ni nipa ne ye no e fa so ni so next time no e ma ne ye ne sa na be ma na so no oh sorry akate kafra hello yeah That's the program. Was one Ma make a sure dance bossy. Yo, I dance bossy. Yo, Marcus Wakasa. My boy, my girl. I hear him. Bagom Baniba Siena Uzugo. One, or ba when you sell ba, or some men from. We sincere me in ba. My cotton actually bear my show. I say now, what is all ba. What is an idea, baby? I benish the young one into the or qua. No man, nobody know. If you will be fierce, sir. And fear baby, or background over money, baby, and quaggy. A crown any boy and over sample. It is a one year, do Banama was any year. I yes, sir. What the name, don't want it in a body drown. This and fear what has sent down, son, I'll be you, Bamu, the moon, view. It is a South Sudan. Na ma family be man near mama sisa be man near man entwa niema na wo sisa aye no e de na de bebrewo enti mon kasa nkyere no no nyai ya da wase pa na dago makasa okay no se kyere sei oh oko okay hello yes boss hello jabo ni mo matrasi ya te pa Mmrantehene Michael Webre. Mejoso. Because every just one. Yo. Answer me kaka. Me who so pray. I tell madam ready. The American say, the master ni di mapa mundiri. Ni yama moye. A boy my Ghana pa my young. It is said that we are seeing ya semia. You don't know the other bafa. Now so in your bano. Kami tunu foga kase on kana onya botre e wo bibi o ye ho ade bi wo ha eni kwa se ode ebufu e die bibi se be ma no ka na treat you bada e sa so wo pesa wa so me ye de ntino e se ka onya botre na wo ko bundu plani no se bibi to wa mai kwa za bere no mai na wo ha o to bia ma ayo obuko e fe wa no ka ba to wo bundu plani ye ne ya ano bi aso baba to say who dis and money and so be ne ya nti say who ko wura ngulu ano bi di tu go odan mu a den away nti no de ya no entei din bibi ni a me da wase nya botre me da wase boko hello Hello. Yeah, boss. Mmrantehene. Yeah. Yes, sir. Me tonka pa kasa. Wani. Me tell kasa why. Ndi kiasi no na ye na hwe na bu ya oba ne mu ade a wone no eko eba no tumi ka disika ko jawu bi wa se sika ro diko jana na isa 86 ntie no ndi na ma duty mu se oba ne mu ade oba ne mu ade no ndi na ma sa problem we ni nyina ba ndi mo ka oba no ene ma ofa so no ntwa yi kura ndi mo hwe ni ye yo na etmi abo asenya sa na dia ebebo oba no emu okunu no ndi na ma sa problem na da se yo
ye for frefo otwa to na yakọ akenka no so monye ready na monfa ni amanfo atwo no emra tropo no so na fe yakenka ma obi ahonton. Hello. Oh. Paso studio monfa atwo no mra monfa atwo no mra we atwo no ahia ba. Where your Facebook for on YouTube for the Sambian S Elijah Asem Mmrantehene or watch your live from Medina. Yada was Pedro wa Medina Cruz. On also watch your live and clear. War Indianapolis Kumasi Tanoso Kesben Junction. Kwaku or say yede enkrai in social jewa. Hey, also the increase socially, Jawanyam Sakula, now Wadaroma, where the moment so you know, Musumayan. Kwaku say, the pastor is swag, so for one so what the and also was swag, Asem Mpe, furniture works, and also a doom Kumasi yam, one also so at the end chia, and I also what the young Copuan say, Wama, now watch ye pants so, aqua at the abattoir be rose, or the jam fee, or say a trooper, Mmrantehene, Uncle Joe Fancy Newton. Or secretary Chobema, Wamawa Joya Sebama Kuma Himfie was so what show a free gospel oak barbering shop inside Amakom. Good evening, or the mount. One of bedra for Virgin Chamensa, one also what cheer a free acrocele, Ben Dabo. One also so omono me pedia wo ye no one also ne dia no ye de mienu e to apo Richard appear man 88 to dia no one also can for apraku Emmanuel there enso say ohwe yen the free Dubai or say Nyankopon ensure man 88 Gabriel Chamfo there mesro one so there wo there abba no na di twa mesro mo ha say no ye nya advert wa say no wa wo de wo there ba wo ye advert no mesro man nsia ye fancy ase na ketecho mpacho there wo no ye fa enso me da wase pa for Father's Day no mama mecha Ebenezer Methodist Church members of which are patre Father's Day no or pejano sonko kwa sokra no pa 8:30 no Mmrantehene ye bo afre kete cha obema na ekokasa ho one out of suffering say o medwudwam fathers no wana sede na yenhunu eti opese utie kasa kire bia Siame Sapatre Presby Home. Antianopano, we to fear quade na. No, Musu Swabu, my dear, Sapepe. Come on, we are not son. I Meboma Basopa. Na Catacho, and ya fa quanya so. Na ya kunum yen near memma no munina, and ya papa no munina, I made a papa free monsono. Me man, happy Father's Day in advance. Director, talk us all, Papa. Me no amunyi na ai me mama said dua bibu a ye bobu ponim ti enti director ye ono water one media manager enso so omunyina mema wo fi ase no munyina yam sa kwasi ada no ye meka enti ye de mode ye mamu in advance ye do munyina monkoso a enkurekura ti said ye muso ye mu na ketecho abusiafo ma me bi ye friend no Agnes Anim Dubin we senior counselor wo Kumasi Technical University honum na oye president of Baptist Children Teachers Association na sese ya peja na kunwa no in the whole country national back to meboa national president back to you Baptist Children's Teachers Union no Southwest say am so my national no national congratulations say ya kujana na asia soro wa makum Grace Baptist kwasiada ya ya semu okay birthday greetings no so kwama Ebenezer no birthday greetings no Ella de nana Ella ho yam say wo madam age in the top go na yo Ella sister Ella Emmanuela Oseye Friye Ella baby me boa one men kan say ni kunu ai men kan kunu ni kunu wi aye kunu wi yo Michael Ahin ye friend no Atonsu Mila
oba no okunu nyina birthday eye baako oh abaye de nye ne wo fie do ho asesere ono ni ho yeso ni ho na nyae kan se atonsumela yeda wase nikunu ayo atonsumela ono so na aba no hey cruise omo se ho okay abusiafo abo nondu ye sorry ama hour of healing the church crusade omo eba so for Papa Eagle Osaya Koto ono na woba the wounded lion enye wounded lion physically wounded lion ewo nyankopon asemu abusiafo obi mamo pa enti ko ba bia ti nyame asebi fashisha so na bibia enwie peye yedem asema monitie nyankopon pa edwoada ne yebesa ne mo ahia yeda dofunu nyina ase onyame nka mo ko se yebesa ahia biwu papa over to you. Thank you yada nyankopon ase bebre bra Asem Mpe Nipa for asore no the man 88 onya soria na utimu se baby you're doing healing the church crusade hour inti yada nyankopon se bebre na asedan so nka nyankopon se ode sompa aba asante maimu na we sompa eba se ebe chira de enti o study program na efiti anopa kosi enwumre